ia ma le mamalu si o tātou wa tunu. E le nei fo ia fiafi mantango fie o le fiafi wa mawalunga wa mantalupe. Ia wa mantatu mua wa mantata mahali fo ile alofa ma le anga le lei o le tātou ma teisili le langi. Ia wa ia le tari tunu ko sa le vana tiu to mai le vana tau wa lo ma be lango le vana fa fo lau. Ia le alofa tau muli o le alofa e tai tama o le alofa. Pui manu le tātou ma teisili le langi. O ia o le tua 4 o ia o le tua e mai le amatanga e o ai le whaavavau lava amene e le ia seisi e iluma pe i tuantu o le tātou ma teisili le langi. Me leo te fia lava i le leia fiafi ia e tau luna le lei malona mātako fia wa ia whaia mea sili mo i tātou au lia me foi. Le leia so se fulu breono le masina lona vandu le nei tusanga lua se fulu ma le wha. Le lofa o le tua ia malona anga le lei. O le o mawhai ai foi ona e sili mai ia e ui e utele o ilo atu au fōlinga au le lei. Ai ua lava lau lava o lau like o lau share ia ua lava lea e whai mawainga e tau mai ai a jau o loo malutia o e a ao la vea i o lo tātou whaola o loo manuia mea umai le angare lei o le dua e le o se tā fo ima se la vea e ia so le lei e ia so le fia e ia fo ia so wha noanga ai awa lava a tutupu nei mea awa ne i o tātou wha pe o le iso tātou wha moe awa ne i vai ai le ola nau tai. Ia le belea o te fia lava e toi e sau e wha au le tautua ma le o nanga whaafitai le tua le malosi wa le sa tau mai ana nafi. Ia tau fongi atu le isu vantu whaafonga le antunu. Ia e whaafitai o le o toi whaafu isia le malosi. Iyo le angare lei ia o le tua tasi le ona suafai lo ai o he is a god of healing. Is God of healing na te au maia le malolonga ma le wha malolonga ia upu fo ia le tusi fo mai o na wha lava tātou te malolo ai me lea whaftai fo inisi sante talo mai ina ia toe vave ona toe wha fo isi alo malosi ai wha au pia ai le tātou proklame o wane ia alu viri mai a malole sei fo manuia ma le langi e mama ia ta o toa tātou tau le leia. Io e tātou le tama wha mai na moe miti ai ma mo o iei le teine o fiti maupolonga le alo le tuitonga. Wha mai oka o le kama a o inga io e pele lolo na tino ai anta o toa o na tātou wa lava le whai moa. Wha pena whai mo ngā le loto le lofa o le tua. Pe tātou te le vaia le tua, pe tātou te le vaia Yesu Keriso ma le ngang pa ia. Ai ava ia le matango fie ma le pui nga malu o lo soifua ma lo uola. Walava le ai momo o ai. Walava fo ile ai faima. Taula inga wha moe nga. Ina ia le manuia o le tua i lo ainga ma lo ainga. Fatalo fale ai feo yo le tala le lei. O lo o lan tau alanga ina le ipu vai o leola. Ya, awa fo i manu fa ai fo mai langi, po manu to mai langi, o si o tātou watunu pele o Samoa. So o se whaafengainga mai lea whatawhaitaulanga, ma lea whatawhaitaulanga. Whatalo whātu asianta, ma o wafolo whātu, ile nei vaenga fo i o le taeao. A fiafi, ile anga le lei o le tua. Ua rosu menu tau te neli tūlai wha amarulu atu. Ya, o tau tuai le amatanga o le tātou proklame. Ona o le tūlanga fo i wha pisi o ke le ropo le hase meo tupu ya matou au kilani saute. Nangei a fiafi wo usau wai o lau taimi sau wale a e mazani a wo ai mai wa pisi a ka vale. O tau wha pele a po ia. Pele o i fo se maliu. Pele i fo se vasi vai pangoa o matou o tu i lau niu. Wa mafua i fo iona matua tumu ma pisi ta a vale o tau tuai mai ai. O yo lea. Ia, alo fatu mo o ele lungo le tātou proklame, o mapa anga a le tautai ae, i lungo le Blue TV, wha malo atu, wha aptai atu, ma wha talo fatu. Sorry, o atana ni, o tato yele amatanga o le proklame, o atana ni, o wawai atunga. Ia, i le tau mawhainga o le tiofoni, le tau mawhai o le tausala online.
La tau mawhai mai lava le tau sala online. Ia, le lakapi Samoa. Now, ua sa tia fua ia mana i tamata alo. Sunga de whaia onga, ma whaia onga lango. Ai mai se foi o le tatou au le manu Samoa ma le kapeteni. Ia, ma tamata alo uma. E pei ua sa kia fua dua ia malatou ia. Wa ese ale tu ainga ia wa kosi sila la Samoa. Ma tua ese ai tu ainga whainga kausala online. Pini whainga kausala online. Ase mafutanga fu ile le ilua ngisi. O kosi sila. Peise whainga tausala online fu ile le ase mafutanga tau wati ai. Ia. Ma tūre whaafonga mauana. Tūre o mana tūre fu. O mea ia, ere ka kaunga pingiar kausala online e te tauna whaisa o ale le tiofoni. Leanga o le mea lea sa a maka mai ai Samoa, a maka mai wilpailo. Sa wai wa mana ia wa mangingo tu AP, ma mangingo FM. O solo tatou le tiofoni. O mea na sa masani o na whai mai ai. O mea nga. Ai ona wasi la fia le leilava. Ele o toi ia masesi o toi ia isi alofa ioe. Nau ta ai fu ilele masesi alofa na o le matua va ai le fia kua yoro kokele. Iu tau whaafonga la ia i nai fisosoani. Ka i lima se furu ka la. Ta i se lau ta la. Ta i lima se furu ta la. Ta i se lau ta la. Whaafeta ia i nai nisi au company la i tutonu au Samoa ia. Ia. Ai mai se foi. O a inga lava ia o tamata. Alo walanga ele umare alofa. E pe ia na fai atu. Ele umare alofa. Male nau ta i foi o nai. Langa o kangaka maronga whaasingo manga. O le alana e leina fai atu so ola te tala. O kua inga mea whaapea. E a uru ka whenga a lea la. Mena na leina utango na le laila uia lava page. Vatu whaafonga le tunu. O utango share i lunga le siva. Asi whaia onga o le manu Samoa. Talo whai. Now, and let me say this. Ia walanga o lo wafina ngaro whaalia o le mea tau oe le na ia. Ai pawale o le mea. E taua. E le aia ia se mea la alai fuanga fika fua e lesi. E le aia se mea. Whaali a lo fina ngalo. Whaali fo i lo manatu. Ai mane mea lango ai. O ka se lau pasenge. Se lau pasasa fa mai lesi ko inga mātou. Ai mafuana ta whai atu. Awa e maua kupe, ele ia ma se me, ele fesilingia le alolofa ia ilanga ia tangata. O a inga o nei tamata ano i o manta o ai vai atu lai nofo mai, vai atu lai nofo mai lai tutonu le au. O le alana na, ai o le tūlanga ai la walunga, ele tutusa. Ele tutusa. Ma o se tausala online fo ilea ta te whaia mo vai tua ia na lela. Resi taimi. Oka se kaimi aka ke vea kungo whaala wa tau mawhaina nei whaasala lau e. Tau fiol in mai fo ilele ngai poka maali e mani nei talamana ia. Iyo. E se tau wasa ia ile. Ia. Ai ato e whaatepa nei a tantou le tio foni e masangi o ngā whai. Wa makako masangi umaya ele fobia mea. Oka e fai pepe, kuro fai pepe fo fonga la wari ia kuai sa fa sala lau FM, tu IP, na ina foi tamali I malungo de TV. E fai kau pepe mai ia nguku. Sau ele malolo, sau a orpa lima selau. Tolu selau, lima selau, koru selau. Ya mai la tatou ia o isi tangata. Ya o isi suafango ka whaalongo kunga. O matua o nei tamata alo. Ya, o isi suafaka ka whaalongo wālanga o kei roa le isi kama. Ta te whaalongo tunga. E watule alo ia tupe alo fatoi. Aina le taise lau tala. O ina e te si la fia I Samoa. Kusa o na e taua o se mea e avatu e whai taua ne ai. A o se upu se koe trust e avaku se afe kala. No school before. E sa ala ukala. Yes. O whaalongolongo tona lela. Nai ai ia nai tau ainga manisi. O mātua o iska maka alo. Ai sa unga lea lofa le fisosoani. Mosi ana tamala e ta alo le manu Samoa. E se lau tala. E lima sifuru tala. Now,
E kasi a lau whaafafonga kule momolinga. E keilo ai. San, ua whai ale ngei mea o le alofa kui lau ngofo mai. A o mako loko i ka ngaka ngai ua kupe. Makua no school before. Makua no school before. Wa avatu wa ia ofese ka ngaka o langa kamala ka alo ai vakunga 5 sukala. O vese tangata o lona usola ta alo o lona nephew o lona cousin ai vatu na se lautala. Lautala sa. Ele happen nga mea before. Honest. Yes. Anga fai ngei le mea lea o lai matua malie loto tangata. Masa o le lei pulenga lai mafai fa le lei kupe akama. Ele ia se alula fola fongia nga lima se fulu o makao mazia si ele ia lango me pau ale me ia e tu fa atasi e o fanga fa kasi uma fa mai mai uma ka kupe ku fa kasi ia la folo la ia le ia na te fai tu fa pena ia e uyo le ia e finga tante le nga ele vio ese ya na mo vo ngai se le nga ngai fo wa fi o nga ngai fo la ya cheers atalo fa tu bomba nga umari tanto proclame o le fefile nei o le ua to ai tau nu o le lo fanu o ni usile nei ia se tasi o minister do ale fa nga malo ia o le minister fo ile tau fa ilo ina ia te o do awa pau fo ile nei tasi le nei minister o matua i longa na ngā luenga i whaia so to i titi a vai aso masina vai aso e tatala e ia mea ua whaia le matanga luenga minister nei ia le fionga ia Olo Afoa Fiti vai ia po le tama sa pai le ala taua o le ala ua maua le tātou a vanoa fo ile nei fia filono wing la tātou atu i tātou whaasisilanga masani ia to ai tau nuu loa le sa fo lau o le sunga le minister ia wa lo fo kai mea si mai ai e lo ngofia ka ko mingiska e va kula ukala le e lo ngofia na i tātou minister actions speak louder than words e te vai e po lea malea swinga malea ruako le ape foi al tautai ya e le ruako e le tai alo yes e le kai alo why ya leanga o lai lau te ilo le leia o lai sao ma o loo tanga tasi uma tūlanga uma o mea o lai la tau te whaia o lai kanga kasi o lai whai uma ngā ruenga sa polo misi ai i kangaka e i polo misi i ngirako pati na polo misi ai tangata o lea na Elaines whai atu le ditala tasi le nei o minister e vai so se taimi na malanga mai peia malanga mai Malaysia lea whea mai i nei o na sauni leo toi fo i atu Samoa e leo se malanga la wha pe o sauingi usila e saue o le hafe mai o le transit fo ile no le wha ma wai leo sina yaso i le ainga fo i Samoa aina ona maua wa vanoa nei o so ka i aku ka lia malanga ngā whaftai sore ai eisia o kama wa alo ya e isi ka ku kamari wa alo ri ngaka le amakanga mai nga a mata mai le amantanga fato se e ma amari le misi to ai tau nu mai lo nei asiata ya le fo mai pe maua se ka ko mo singa va ngoi lunga le tatu te yai nga o nga va ai mai ma fa longo mai le ai e se fa nga le upo e le fa se e si le upo ia apena na vai mai ai le ai e faiar nga ngar gamalo ai le ai pe tatou te tulo pe tatou te fa faleve pe tatou te eva pe tatou te inuti po le lava se o fengare ngale ingale le lava ia le ngai le se me te tau i fua ona le anga le va tangata ai ao o loa i le fa dino ino tatou tiu te mo tatou vala awina o o tangata fa sala lau o o fa sala lau su e na ia to fa fo ia tu ma to fa siringia o to e tusa o folanga sa faia ile atunu e tusa fo yo ni me o lo mai tau atu le atunu e fia fa leo atu ia
Fa malia la na finga ngalo ile ayo ke alu afo ia o kusola wala fa. E pei fo yo to fio ngai. Tato ile e tato wa soi fo ma sa fana. Ya al tali ai lole to i tau no mo yo tato minister. No o telefia mana o telefia fe va ngalea. I will spend few minutes tato to lole. Ai wa uia. Pea na ufa tu pea o tele to fia afe o tele fia mana o e fa afe to ai ma tali atu. Pe tali atu ni tangata ua matua ngao i o lato mafaufawola. Mongi lava marfa maoni. O te le mai maua so utaimi. E o yo ainga, ona yo tua whawhine, ona yo tausonga, ona yo woma mai wa avefu oni ainga. O o fans, top fans. Ia ma loyal fans ali tanto wa tautai ai. Walo no fa mai, wa makwa fei kakangakangi. Ai o ngila fonga wa fai ele ngari foi le matua ngao I motingi pupu ma fau. Le I le la le tio foi le. Ai la na yese tala ale tina le por fafine le a ata mai pe I ele isumu. Awa o te lo fu e anta mai ai la le ma fau lo o tu usia me o lo I ole. Ai na fai winga ia te au ma o kala ngei mai le vavau o le vavau o tala ne o tala fa tupu o mai mene o fake pages e nana na o fai atu ai la na fai sana sau noanga fa pena ma to e afia ai le vaenga lea o la tala leo te fai atu ai au ata tau te popole le tangata ua fa seva loina mana tua mai o to a e tau mawhai e te a whai kala ngar ko sipa ia aua e te tali I le vale ina ne I tutusai o rua. O le winga atoa o le manulau ti o le tala. E whainga kanga e whaanga kong winga se kangaka ua ola malaya. E whainga tā tele. Yes. E whainga tā, sila tā te usa mo se ufa tule ano liu lea la utala noa ele upule nei. Leangor kala o pekero kong waka avao mahali I petelo. Lena maya le upule le vaso le lesforeli. Ile airo fo ile le pole X Factor America lea na fa ile ta le ni fo ile e ala turpa langi wa o ile maile. Tulo ia pole uli pole mei tua olo. Kwa hausi ka ia deilo o ina tonu lava. E a fu ai le fa to fala inga ko inga malo makukua. Anga o ai se ka ifa u poko. Kulo. Palanga o puto te fa fonga mo fa longo ya spaiso. Ai ka lola ko inga I ka lola ulo miti po o hayo ma ko ma se o anga o ise e te lola lutala o le uputonu ale na fai I fofongo sitinale o le me fainga ta o madua da uvalea o maya tina ma au fa pai o le tunu ka fio lai o te lo fo o ai ainga o le tina wa mama ai o te languna fo o ai siana fa na wa mama ai Ia wa vai lan tato ia yo ifo rungo media fai me ko inga kala le popoi le ano fa pia wo ia ai le va ai o ana tala no anga ia mona tuanga ni ia ai o kala ngoanga ia re fingele awalanga tulou le wo tala noa nga fiso ka I mai tanga tole nu o fe fo ile sala ilua Yes, sala ilua. Tangata sala ilua na fiso tai mai atia. O le ingoa sa o le tina lea. Tu lou le male upu lango le ingoa wa o ingoa o mea maili. O le suafa sa o lea pe afa pesi le fia le totel. O le suafa sa o lea o le kinga lea. Ia. Na fiso tai mai alo na ainga. Ta lofa le nei suafa te leo le sava inaya. Ta lofa Te lo le ala le yo nga fa sava inga ya ma ko yo kale fia kala ngoa ya. Le nga walau fa ia. Walau fa ia ma manu le nga ile tu inga tanga ta fa pia. A le ala ta te fa lo o lo na swa fa sa wa le tu lo fa fonga. Yes. O mea maile. Wala nga o swa fa fo ile le fa sa mo. La nga ye o mea maile o mea pusi tu lo wa le nga ngana. Yes. Swa fa pia. O lo nga swa fa la le. Mana tua mai foi la tasi le me carrying ale me o curse. Samoa. Le ala le a fu ai ni so fa fenga inga. E ta ngofi
e wan se va ailo ia te o e sui lo wingoa. Sui ese lo wingoa langa kasia mea lai carry on. Lai maybe e le mala mai a le wo mo wala no o ke le kali ika ia takatane. Paula le fa no noanga o po ia langa a fai o langa ngana le tau tala yo na tuangane. Masiana fa nau. E o e tau sami isi tulo. O langa ngana le lai tan ma a fai foi ai ona me ia lai fai. Tulo wa o po a fai o ana me ia lai tango e fai ona lava ainga. Tu pe na ia fai. Pe no fai atu. O te le fia tala noa te le. Aso te foi mai la ui ai le tu man na yo le point lea. Lenga e iai o tau suafa mani o mātou ingoa. Nga mafua nga fa ingoa e makua. O le feika ingi mea. Yes. Feika o isi o le si kua oi. O isi e fa pinge ai le si ingor kua oi. O isi e fa pinge ai le feika ia pai malafai. Fa ingoa ai lo ingoa ia. Lea la ua e matua e ai lava. Wa e a mio ia mio le mere ke ingoa. Ioi. Ia. Mo ia. E iai le ingoa, ia la whaetu la utala. E iai ingoa o isi tangata o te ro o whai masasa. O whai mawhili. Yes. O ingoa ia. Sa wha apine ai e o lantou mātua. Leanga e pei, na whai maka kua so i a furu lele. E pei ale, e pei ale whanganga o pua a le siro makuanga. E so ropu anga so avala isa lo meo ar vala ungo ngopua fiaka ngaka vai vala ungo ngopua e fana nau mai la ma fanau wa fa ingoa ai loi mea le lai fa ingoa la ke lo ingang fa ingoa si fingele mea mai le tu lo ba longo ingoa sa ola le e mo mi o kamalaia sa mo ai e fiu le fai fe au e kakalo i kamaia ele sui. I'm telling you that. La popoa kua likurea. E fiu upu matala e fiu wa o inga. E fiu fo itatalo. Kau ke fiu kau ke kakalo i kamaya. Ele mawhainga. O le whainga o kamaya. O le makua ki riva. Deliverance. Yes. They need deliverance. O kamaya nga o nga pār ki liva nga mau o le lima o le whaiwhi au le nguku o omi a wa ai la ia e koe fo i mea o ngara nguku maa popo leko. They need deliverance. Ia, o au la ia mala utala le whai atu. Ia i si vaenga le au tele fiano tele le tu hoi lele. Ai peno whai atu o fo i tātou te ano tele iai. Au o fo i tātou te ano iai le nā tūlanga. Al vaenga la na i si vaenga lea. Ia malatu utala na whai mai. Come on. Ele. O le urupo o ngai. O le tangata ua whao ina Iova. Ioi. And let me say this one more time. O asiata le tau te sisila mai ai. E ili si o ingoa ua wha ingoa ia umasui ai e la ufai whiau. O salvation. Yes. O kakala lea kaukalako. Makua salvation. Ioi. O te le to e popole i nā mea o tota nā mea. Ma nā mea uma. Ia, ai la tato atu le. E le tūlanga le. Malolonga. Ia, ai tato mo mo i tato asu whanau. Ioi, ai beon o whai atu. E mo o mia ke le Yesu. Or kamalale, e le kakaloi. Ki lori melenga whai Yesu i tono le na watu whaatau o loa mai ia. Sasa. Or kiriva sasa fa le nganga le awane tango foi se si po si lo matua fa mon moli ia mama o tau le na mea ai loa awane i tase si aro fe tau li shopping center awane i po alanga o le futa vai te fa le tonu lan savali e le lo na au ia i te ua awane i mo wai ni ai o le tulanga le na tu pu yetu ai ngata fa pene it's all from the heart o le loto lava a vai wale aini si e toe mata ma toe whaalongolongo i la mea, ta pe o le le whaini whea waonga. Whaini whea waonga. Ai tatia ia la mea. Aso soifua maa so whanau, tātou me ia tu iai. O le aso whanau, o le tina, aso soifua o le tina matua ia antuli matai, na uma, is that right? Na uma, vasa olo ngatai fale. Whamuri antu le aso soifua o le tina a toanga o lona valu se fulu ma le tasi le so. Wow.
Ma tau te whamanu i antou le antou ngoro varusu maritasi, ia ile so, le nei o lo soifua, o le mātou te talo i alo whangia i le tua lo soifua, turo i mo nisi tausanga, turo i nisi tausanga, tātou te mafutai, mafutai pea ma oe le tina peleine le nei o langa le tumau. We thank you for such an important part of our lives. Alo whaanga, o au whanau, mau ainga uma i Samoa, Amerika Samoa, Hawaii, ai mai sole malo te leo Amerika. Happy 81st birthday, dear Tuli Matai na uma, sorry, Tuli Matai na uma, na uma vasa olo ngatai fale. Happy birthday. O le se tanto wa so soifua, o le aso whanau o le yes, tama ia misa o saulo manas whanga ora ko inga rengo o whakarikari a ngafi. Misa tangalo tele centenary boleta. Toanga le valu se fulu tu sanga ka lo faisia o tama ia nali. Ia war whapupu ua leo le ngol to inau te loa mai ei lauli. Ke oso kuai vai fale ia ulaku ngā kai seo anko ngai ngā kai a ave. Ia te ala tuota ai le fale o ko ingo ngari. Ia o ka koe aru ka sau. Muru e tele le tonga valu sultau sanga o le tama. Ma tau te alo lofa tele mo oe lofa le tua. Fua inisiaso se tele mo lo soifua. Alofanga mai lo wantali. Ia o matiasi ma le whanau ma le ainga nei I me le bone. Po fea o yerika miki o fali. Happy 80th birthday, Papa. Love from MJ Boleta. Ia alo whaanga mai se watali I au le lei o sitai o le fo wai umanuia lo no langa ia le tama o matiasi. Ia fa popo toi malo whaanga o asiata mo o le tama bleina misa tangalo tele Centenary Boleta. Lungo le tautaya e nevanga o le afiafi. Leisia su whanau tau mai le tanto ofisa o le tamaita o Benina Saramasina Levi. Manu e tele le antoanga o lo lua se fulu tu sanga Benina I le so. Ia o lo whaanga mai a asia tapa le tanto proklame o le tauta ia e rangata I lea. Ia whau popo tuai ma lo whaanga. Manuia le antoanga o lo lua se fulu tu sanga whiwhine lo whaanga mai lo nana no foi Levi. O aunties and uncles I Samoa, ma Amerika Samoa, ai mai se lo so ia se fulu masio tuangane ia mua ai wha sirisiri ai na iau matua pele ia ka lepo ma Rasela Levi. Manuia lo whenga iai mga ruenga ina antunu e Missouri. Manuia tele lo wasa soifua ila fine lua se fulu tu sanga ile so. O le sitatoa sa whanau, o toka lusu pa tasi o le tamaitai ia Evelyn Sora Talopau Lisia. Evelyn Sora Talopau Lisua. Happy birthday, wishing you a very happy 21st birthday today. Our darling daughter, niece, granddaughter, Evelyn Sora Talopau Lisia. Yes, Talpauli and Sia. God's blessings be always on you. Ia doanga I lau loa studies. Ina ia tini lau olo whaamoi. Love and wishes from Nana and Papa in Samoa. Your Nana in Auckland, especially your parents, your brother and all of us. Alo whaanga, ma whaamanianga mo oele finel antoanga o lo lua sumaritasi tausanga ile. So, o leisi a so whanau le antonga le toru tausanga o le sunga ia Sakilias Francis Lau Ese. Happy birthday, happy 3rd birthday ia joile tali Sakilias Francis Lau Ese. Yeah. Today you turn 3. We celebrate you. Happy birthday, my handsome grandson Sakilias Francis Lau Ese in Melbourne. May our good Lord bless you with many more years ahead. Forever love you, my Zanzan. Have a wonderful day at school. Love always from your Nana and Papa, Loana and Semo. Tuua, Papali Tele here in Auckland, New Zealand. Ya, male tele li tato as whanau le ya soli isol. Mai mo peanga mo singa ka kupe.
Manuia jele la jonga le lima surmariva tausanga o le sunga ia Maria Margarita Mareko soli. Ava ingi swafalia. M. F4M. Maria Margarita Mareko. Happy birthday, Mom. Maria Margarita Mareko. We thank our Lord for He has granted you 59 years of your life. You are our role model and the biggest inspirations in our lives. We love you dearly and prayed to our Heavenly Father to add more years in your life. We love you, Mom. Alofa angamai lo fanau do avalu. Mau grandkids, I may say, Olau favorite son of Mark Mareko. Wow. E papangu maya yama mea maki kua. Yeah. Maritato wa so fanau le nei happy birthday o le 21st birthday i le sunga ya Otto Mareko. Ya, whamuria tule tua ile antuanga o lo ulua se furu maritasi ile so lau sunga li Otto Mareko. Happiest birthday to our little brother Otto Mareko. We thank our Heavenly Father for today. You are 21 years of age. We love you, bro, from your brothers and sisters and nieces and nephews. Mai le tātou proclame le tau te iai. Taulunga tātou whamurianga ile antuanga o le lima se furu marifātou sanga. Ole fionga ile li ministanang lango. A ole faipule foi. A ole lei mai le fionga maritu malo vai whangaloa. Mr. Dr. Pizza. Mo poe mai. I ka fiolai. Familia tele le tua a joanga ro lima sumar fa tau sanga ile so la fionga ile li faipule a ole minista lango. Ya ole fainga manolo tu la il foe mai le tu malo au le lei e pe motu ese se tu malo pe wolia ina ai le ai ole lofa ole tua I fangaloa ya sunga ya King Georgie ya po mo George boy mai ya po Dr. Pizza wala ngol failonga ro ko inga lo ya Dr. Pizza a toanga lo na lima sumar fa tu sanga ile so a se pizza foi se mai lungor ka ko por kalam ta tol malonga a foi mai fa feiloai ele vionga le minista o ngā ruenga te tele lo tātou wutunu umaro tātou malo I Samoa le vionga ia Olo Afoa Fiti va ai I lunga o le tautai ele nei manga le fiafi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le lima tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo yo tātu ofisa yo tara o tāhu humba mangele o tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.
Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of... Belo watile wuto varu minuto jano le tula lima le tautua fa wa Blue TV ma proklame le Tautai ya mai faiva mga luenga fo yo le fia pe yo o fa ya tu fo mai fa fe loi ya le to ai tu nu o le sa fo lau ya po le manuao fo I lungo le tanto proklame o le Tautai malanga le tanto fainga malo la vai sa mo le fioga le Ministerial nga luenga te tele nga luenga te tono le tanto te no fionga ya Olo Afoa Fiti vai ya e lungo le proclame masania I malo le malaka manuia le lanjo le am le lanjo le vasa le fu mai ma vai to mai ngatai ya Olo fionga de tama fa sa le la tawa ya o le tama fo ya le malo le fionga le Ministerial ya so fu manuia siata ya va tu fo yo pa ia mo maluranga fenka o matua le la tawa o vai ki mal vai malai fatalo fat fo ile mamalul pulenga le fionga ya misa male au fenga alwenga ia o ma ngai ngi yaso ka ko felo I manguia ia elenga ka fo nga ia mawole avangoa e fatalo fatu ile mawolungo sa mo ila auto fa saunga mala auto fa fonfonga ile ne ia fiafi male ma polo kala me wa maua fo ka ika fa ko so ila lu mal vale ia ele fa inga pai lava fai volta tua ia a wal fa maria inga foi o manga onga o asiata ya yo e malo le e peno foi atu so le voiro o mari ia o to wadi el matu fa inga de moles on bele yo singa la ine te utu fa peo singa mai ki ele ma lama o mingiska nga go ai nga o watu na fi tonu mo sa u filipino la ia fa mai the Minister of Work was here o ele masanginga o fellow wife up there nga mai ro mala mingiska lang le kaka fo ile uru umia le ngoya mau o kankala nga ka ia solo e va colpa io le kumalo e fa lo le ka al fai pure mare ya foi tato fero ingreso ala ni go fa pe ali le o le no fai tanga tau le foi fio mai le fai pule au le le yo vai fangalo po le Ministerial ngola nga wen ala no le pa mai ia lo Ministerial ngola masalo o ulo wa fa mai ma ole se ngala nga ma ele kiki ke au pu e ma fa ya ma pu e malulu ya o ke o ma ku ai foi ke o lo ke dai malo va tai o se fifia ngai lo ya wa pu man to pi o ma ku ke fa kali ilangi vai o pe tu lo fu ile tala fa ile tato tu malo ya o ma te fa tari timu fo ile na ona fa longo masa o le va o le o to wa fifio mai ya ma ko ka mo e ma ko camera ma tu langa fo e tauna fa o so ma tu mana o e o le fia mana o e va tu fa tai nga tele o tau so e po ani nei me mana nei ya fo i te tono so tanto tu no lo fio ya o le mere be sili fa ka yo lo e ke le ko camera si on le validi pu e ma ko ya la le fa inga le pe o sa kala nga va kule kai mi sola ya e fa pe nga la nga luenga e fa I lava ma ka ko fa so e o nga fo I ale fa so ya e fo se kai mi wa so ngi mai le tunu se vai e fucking ngol ma ko ki ke ma ko nga luenga ma lo fa tai ole me tau dia ole uta vai tu le to tele le lungo le ta por kalam ole fa sili ma sianta wow the minister is looking good o veltu le yo camera natural camera ele ngi me dinga camera ma ko ese natural camera sia ya o te yo fo le finga no le tunu ole ma wo so fo la le ole sa to malanga mai Malaysia am fa na e a fe so no nga le fa mo ngole malanga la ufio
Whaftai ai le I whetua lava sa whamatalanga. Whaftai o whaalongo mai o o whaiakula o whamanguianga la sa whanga Oi, ia. o sia u miskalangolang. Pauare mea nganga o se ako la whainga o kausanga siata. Whapea o whapea e 5 sulfa. Oi, o le alisa. Le ai ua ongo sulvalu ngai I kausanga o mau. Sore wa makuari kakari. Ua makua. Ua makua le ri ai whafkaile lo whale ri o wa o ngā ulia ia ngi kausanga I kele longo soifua. Ai, o le mako malanga. O le mako malanga whaakasi mai ma le kai fongo. O le komiki whaafoe po le po le Samoa Shipping Corporation. Ia le sunga le a Alice New Mata. Ia o le afionga fo I le suelo I sili. Ia afionga le ilua. Masa mako malanga la ma. Ia, malo uso. Fionga le ripule o kako Samoa Shipping Corporation. Le ataua. Wa foi lo que le ya kau foi kau si le que la no foi le la le ataua nga Matua okay. O le aunga man fa moi o le mako fainga malanga. Ba tu fa fonga le tunu o sa mako pasier kabineta le koe fa kawinga ko sesia ka ko va mo sa mo le va ko kuila o le va o polu masavai. Ia e mai se ai o ngor kulanga le kaimingei ua whai asi pisi o kako company va ai le tele o pisingisi ia e whaonga ai e isia kumoku kula la kaku ia kako va. E koe lau ma ia ma ngai moku ngā lalkonga ko kaile. Ia o le alanga sa mako wanga ia ilo o le a sengisi kong kalake fo ile al kako fausi ingo se va foua. Ia o le ala sa mako feukanga I ma o le vaanga e kusa ma le whaakesi 5 milion Amerika longa kau. E ke le akula I le vaafolo kako o le fotu. Okay. Ia maua kau whinga o le keimie kau o ngai e se suinga I si vaanga ua afu fo ilang kau kua ma ua whaisi levanga whaonga si vaanga. Ia e sa mako kirkilo lava se songa sui fo ile mawhai o ngā ia mese ala I manua. Ia le kako o nganga ngai whainga whaapesingisi. Ia mwhainga whaule waa fo ilea ma inga mwhai o ngau o kongo manua e so soange fo inga ia a fo I uso I kukuila manu. Ia lela wa uma o ngā whakingo uma mea uma masengi le concurracted fausia ingo le waa. Ia ma e se fulu ongo masinga e whau e waa. O lea lau ke fua kunga ngi ke fu whapea wa whakaua kule wa arkai mau palo ka lea. O le waa ia le ua whai de gaming e es fulu ongo masinga longa winga o le waa e kaungu a kuia February I le tausanga e lua wheru ongo. Ia o le kuwainga le la kou a silsila iai. Ia ma o le sifo I me e vave uma le waa alanga iaila masinga pe lua pe kolu e whai trainings. Ia ma fai trials foi le le va ai lungo o ngasa mi foi la ko ai le I o maila ka ko kap kengi mal ka ko au va ia e o ko le mo le ku ka ko va ai samo Rono winga o tato o le va foua. Dei se me ta o se va fo le faonga na maila I te faonga. Ia e o ke le fa fika udi ke le fa fika u le o kulanga fa penga I le va ko va second hand foi. Ia ele umi foi ia ai fa le kon wa fima kulanga fa penga. Ele le foi le o le fa fonga foi le mamalo na tunu u ile anga ile ya ka ko sala fai. O lo ia ile fa le kongo ka ko le di Samoa ma o ngei le masinga fo e fa uma yanga fai. Sui a ko lava me fo le vanga. O nga o le kulanga fo o le va fo si va o fa nga. Ia ma va ai le malolo. So uma so. O le ala ke le ngai vaenga o fa fo winga ia fior ka ko va nga. Ia o koe fo ilo le ila ngadua nga masangi la le kau koeng o le mokere se la fai le va o polo ma se va. Maro whaptai ono po mana ia le tūlanga o le whaamoewenga ma o lo o whaahua pea lava pea. Ia ngā ruenga whai te tonu au matanga ruenga. Au tai eire mata upui waa.
wa mawaile nei lau te lona e sau no mo alanga o te mi te le to te na lan to manino me pick up inga le issue le mo au te manatu to e fisiringi ina ia fa lau te le so fingalo ile fa mango to ino se tatu va foi le naumi ia wa lo fari u fekangi paudo le vari pu fekangi si kanga ka le fa mango ko si yang te ko ai la ni sina mbedi mai fa mai seta a mere fisile to le minister fa mo pele me fa ina fa ngale na va foi le ni si tatu ia pe vi fo foi la lunga fa mius tamba foi le vi koso ai lunga to furu le pese fa le ainga na va nga fa pena no fa na so no conditions so many Ia o va ia tatou o va avo i e fa mai alo fa mai le malo ia pani. O va ala nga e au mai la vai lalo ma whakako whaonga e pipi e ale ngoa al malo ia pangi va nga la ko a whaila o le kaimi fo ilea o kako kirkira o fia sui. Ia o fa pengalong kako karusanga ia pangi. Pe mawhai ia pe awa pe vore o le kaimi kausanga fa pikoa fo ile umailonga whaonga inga. Aga kausanga la fa pe a pe amako fa awa ua lo le ia le vae whakaria mako mawhai. E a mai ala ni malo ia pangi ia le whakanganga. A whaapea la o kirkilo ia mai le malo ia pangi fo le va wa kuai wale o se fe langa e se ka ko kirkilo. ia E se kirkilo fa insingia insingia ia pangi le e alu apa mangifiro o mea fo le lalo le follow alva. E a fa kwa fa me le ai. E fa ngoko ia ka ko ke uska ia la le kulanga. E fo ila mangunga o ia pangi fo ile nge ke ua ku mai ka ke fa ka ua pe o la se fainga fo ile ai alu ke ua ku puku la me se fa la fe ia e ka ula le ngo ia pangi le ka ua sa mo ia pe on me e o fo ia mako ia ma ko ke mangu ai le fa ade ke pe o le naomi nga fa mangu ai le fa o le kulanga o le afo ia le me fo ile sa ngo e ma ia va ku fa museum yes sa aveila ufau kuanga le uso minsta o kuli singa kai mi ia ele I isonga ele I manga oi anga ba fau le vanga I ko kongo le afo ia le le me voi ku le falo malo e koso ko ko kongo ko nga ko e loka o malanga ku la fongo afa pe fa se menga e si ma a ko le va uanga I float Mago fai se fare inga foi le. Pe ke la kuloa le ava foi le I makau ko kilo ko pe le va ala ai le lo fare inga. Ia ngi mafo fo ngo manga nga ia ka ko uma. Ia alanga la e se foi sila ngi si foi ma a fionga I minsta nga vai. Ai pe kulanga nga siata ngi ke u sa ole. Ko ke mangua ai ka ke alu aka ko solo I kula fongo. Ai me siala ia ka ko va ai e fa me alo fa mai. malo fa vitai va nei e tele ia e o la e nau tu ile si va nga mane si o ila to ia onisi fo ina la to ma fai mana tu fo ile le fa pe a siata pe le fisilia tu la ile minister po le minister fo yo le environment pele o se au wala yo no afia I fuala ia tu langa o le environment ia I vainga fa pena swau wale wo fa mango ko me fainga e so no lau fionga minister tu langa le O so se va ala vai e ave foi le fa mangoko. Wa ia le process I le me ala ia o le pui nga o le ngata I fale I le si se o manga. E ave se uma va ku fa fonga le tunu e ave se uma swau o kiso me va penga e ma kwai kilingi le ava pe vo e pamu ma ese e uma va ku vai la au ko kilingi a ko ngo kange me va penga ia o ave lola e fa mangoko a fa mangoko la ku la fongo le I ka ko po le sifulu mai le au e ka ngo fa mangoko ai ma faiala o nga ye le kulanga fo e karsanga inga o le sio manga. Pe me fainga fa mango ko laka ku fo ile. Ye fa nga fo ile le kulisimo diving sa. Wa kasinga revenue mo ka ko o le ia I loa e fo e ka ko e kulis. O sa mo ye me nga o e dive ai ma ka fa e ala ka kova ala ua ye ala nga umanga maka uma me umanga
o fia la kukuri se fia tai ia wala kuro ku ia ku ele va ai adu ia tai vai malo whaatai malo ia le na utali le sia no noa io nisi o whaavesili ia vai la le manga ia o vetu tu te ono sa ia sa wana minista ona vesili ngia no vanga le ole ata o mua i le tūlanga lenga o le fatu ama wailo se ta vanoa au te lofo ele nama le laina sa ia isi whaalave whafua se isa tūla i mai e se tasi fo yo tama whanau wala tunu ua sinia i le mtanga ruenga a mese vore unanga tau le tisi ia ua mahe a lea ona whailau sau noanga wha minista loa ia ele ngata e wha mawhanawhana li pa i o ainga ia i le whalitua fo i mare no whaalo mese o ainga ia a ole tau whaanofo malia i o whingalo fo i o le atunu ia i la tau walanga i tātou te kusia umale loto ti ngā male loto ona o le alofa ai i lau fionga minista ona o le whatu ata whaatala noa i lea mare tūlanga o le hase tilo ma se sila lau a fionga me se fo o tūlanga a wā le anga i luma o le wha le leia lava ma le wha sanga mausali ia a wha pe fo e te toe a whea i le tūlanga fo i ia e wha lau tele lau saunoa ngana ia am whaina e saunoa i le tūlanga le wha mono e whaftai o kokongo o le sekta le o kenga lue ai ko i kia vaenga o le sekta le whaiasi ma ale whaisinga whaikekenga ka o le whakingonga ngā ruenga kei pei foi lau le EPC le ua e saunoa mai whafsiringi ai o ngā ruenga ngai whaiasi a misa le EPC whaiasi whaikekenga ka o le au whainga ruenga fo i ua lava lako ko mai e ia kai mia ka kou fo i lea au ka ko masangi loa i le whakingonga o le ngā ruenga ma le ngā ruenga ngā peila i kau kele ango kele i le skaimi e pi whapenga ka ko winga fo i lea awa o le uso po le akali i lea sa kula i mai whawhita au li wa lava long ko mai o ia fo i o le supervisor o le team le sa whakingonga ngā ruenga ia ai o kele i loa kongwa pe la se me nga mafu ai o nga kula i mai le whalavlave nga o nga umalo usau loa a kongo ke la kue i se li poki fo ia le pulenga i le vaenga nga ia e pe o kulanga nga o mea vo i o safety procedures i e whainga ruenga wa iei vaenga nga sa muri kai fo i ia au whainga ruenga i procedures masangi o le whakingonga la konga ruenga ia inga o pau lava siata ma le whaafonga le tunu pe ango whaakula whaamakalanga i kei meu sola e ia kei mika ko ke whakamalai ia o mea lava le whaakakianga o kula fongo ma procedures i e whainga ruenga ia olo o iei vaenga nga ia e pe o mosu voia siata koe fo i kele kua ia sa whaamakalanga i le mea kula i mai ia ai langa o le whaingarenga o mako ngā ruenga a whai o mako o le ka ia le a fo i amka ngā ruenga makulanga ia i olo ua mga kunga o kula i mai lo se me whapenga e mua o mawhau o au le e responsible le mea koange o le whata au sa unua i le vaenga lea o le whata ua ia o le vaenga le mato mai tau watu lau fionga le minista o se vaenga fo i wa mato wa whawhitea wana to atela na visilingia. Whawhkai e le tau se ruatu, ai whawhitai le fionga minista ia olo o ngā ruenga. O le o mawhai o na saunoa mai. Se tau whaanofo maalia walanga a kupungi me le malo o kou kai mo ke wawai aku iai. Le a se tō whātou te amai a kou whai mai a ko arkai e ko arkai. A tau wha mai a tatou wo iu tatau te o iu ta whatu i le tūlanga i le lango me tūlanga. Le ale whātau ua i lau fionga o le whai o le saunoanga whaalaua i tele lea. E le ngata mo le ainga e mo le tunu. Ia e langonga i o ka kingo. A whape kula i mai se me whape lo ka ainga. E mua whisiri le uro le ainga. I launga kirkiro. E ofo i me wharengu. A kula i mai se whaafika au li onga kongo se lalawhanga. E whasiringi a kai o rungu.
Ia po le se ko fa o la se fa ko kanga fo I le whaingo se whai ungo le mea male mea. Ai kia ua ia e lango ngai o kingo o a ua kupo e whaavlavi. I le forele o a ula ua kula I e whaavlavi. O a ula e kaumawhai e whaise se kulanga fo I le langa I le whaingo fia le mea lea o le anga I me ngā ruenga au koe vai mai le ainga ia me se whanau ma whalkua o le o e se venka le o le kulanga le ngā. E peisa o la ngonga whapenga nga paulola le mea ngā oso mai e kia urkei mingei. E meisea ko inga whaavlave e kula I mai lunga le whaakingonga o lako kaukua le tunu. O a ulola le ngā e kaulola nga o oso e I lunga ma whaisa ukala I le whaltua ma le ma alon whanau. E meisea ainga. Ia. O le pio le kulanga ngā. La au tai ai le vaenga le au tele whai atu fo ila ufionga honorable Olo, ono o se tūlanga a mea wo ina I pia mai le atu nuu o tau mo whai e whaatu se tusa pai a la whai le ai. Ai wha amata o se tasi lea o tau manu lau ti o whai ngā malonga le leina o tau tau tino ai. Ia wha mangingo mea umai le atu nuu. A wasala, ia. A wale au nkai whako esi. Lantu ai, lea ngai le nama le laina. O le fo ina iei nei whawhitauri na tupu me fo isi mtanga ruenga o leo la tau. E le whapela ai ona langa o le whesiringi a whawhitai a mai tangata. Whawhikaila ni mingi ska o ngā ruenga. Nei mahaua pe ang whai mai fo I e lesi. Whamatai le o se awala le te tauna ngā ruru e ai whai ngā tūlanga o tau te itai. O le sofi ngalo. E le kau whaakakianga ngi whainga whaavai. Ni me whapenga. Whako whala I ngā. O e whaila vai lungo o le ale mea ngai ke kirkile o I se mea ka ua. O se mea mga o mea lau sosongi o mea ngai whai e miska ia whapea fo I se kulanga whapenga I lo uso miska. Ia a kongo po o alua fo I le fioanga ia I le ainga ma whaisanga ia saungoanga ia. Ia langa pe ngā wawenga o oso I lunga ma o whaasala laua mai. O kere I lore me e ire ainga mai o se kui e o ngā onga kere le mea leanga kula I mai so e kakaunga o wawe I lunga. Yes. O le mea lea o laere o loe whanau e me se ia le whaltua ia maainga o le sau e ngā rue. Ai kula I ako mea ia kia ui a ka whapea lau ka ika. E whenka kere. So kei mea ngā I lo ai o osoro I lunga. E ave se vai malu I whaltua ma anong whangau. Elanga tai lea. Alfa tai fo ile mta upo elanga tai lea. Ona wa public solo fo io nei vai tau lo fionga minister ile yangi me ko i muri o to wa fio mai muri va tu ta tu telefo. Ai live mai isi na lava tai mi so ia manto ia male to fa la tu ule la to mai mo atu. O se vai nga wa tala fe au ngale leilo na fainga male tu langa fo ina ia. Muri fa malo fa titel. Ia a o tu atu la o le nei fa la velave matulanga fo uba ia. Ia o le ua no mai tau watu fo imale vai le tu no tala mai ia tato wafi. Fo mani so vai nga fa pena ia e sa mo fo na e sa no ia le fa tau o nei vai nga mo le onanga. Ia e fa malo ko ka pa. E I whaingo fie le tūlanga fo ile o le kama whainga I whaasoso inga o kako e kisei Samoa. O le mere sa iai o nganga fo ile le wha e kusai kolu se fulu lua ia megawatts. O le malosinga o kako kapenganga o awhiwai, o awhikiso, ia o soula me wapenga. O le kulanga la le kulanga la I le whaonga inga le ua o I le whaonga ar ka ko malo. Ua kore se furu, ka mai kepa la I kikinga ar kore se furu kore lua. O inga la le kausanga ke ngenga vavave ai loa o mga whapaulo le kaule kisi. O lo inga le al me kup. E alungi le ako e lunga le whaonga. O ngā voilanga o karangoe lo le IPC wa kaunga o ka minka koafi. Le ala alenga wa koe loa fie wha. Wa ke le ala ko reserve la wa iai. E le whaonga inga le kise e whaiasi umi o whaonga. Ne la ku ele kolu I tūmua.
Ai avele se kasi ma o kousa vai. Ia e pe ole kulanga nga. Ia ole ua mauku ia le mauku ai ia ka ko kapenganga e mai se la ka ko kapenganga i fongokanga le fongo le fai a October. Malo whaapitai. Ia, alo winga la ole a o se tala le leile na wale na tau se sila umatu fo le tātou watunu. Ia le tūlanga le tala ina mai o tātou wafi mamodi ele wha malo mal whaapitai tele le unanga. Ele aia se sila upasenga i se mea. Ole me pito sili na tau o lo tau se sila mai. O le anga luela o le whai anga luenga matulanga uma. Ia e pei ona iai. Ta mei mai ina inisi fo i o vaenga lava o polo keti o lea lava ua whaau au ma te tala ina fo i o vaenga e whaaro loi luma le tau tua mana unanga. O tātou x-rays. O le. Ma fitai ali o la vo ua tala i mai e tātou x-rays ia em whauna e sau noa i le vaenga lea e tātou whaata i o tau nuu i le wafu ma le whao ngahina. Ia o ke do le fo i le mka upule pe ngai le por kausanga enke ngai ka kalango ai fo. Le sa o kalango kwai. I ka pengangar ka ko mahalo i Samoa. O i ngā lolanga a makailoa o ngā saumemore aisi. Aisi pupula lava i mahalo New Zealand. E sosoangi aku la i ka ko wakungu o awar ka ko ka penganga. Ia le la lenga waku whafkai aku ai fo i a whaafonga mai i le mamalu fo i ka ko wakungu o lo o papa au i Aotearoa ngai. Ia whaamalo aku lava. Ia o karikongo lava wa o ke vai aku pe 2 milionga le kau a whaakusa i masingi anga a waku. O longa winga. Ia o se kupe foi le pe aku se siko. Ia o taxer ka ko aku mu ule i o ke Ia le la e famanyari le kai uri kuanga ia o mako le ka fa vale e ongi mako ko episa foi le so mako nga. Ia va pe kai era o vionga ni wa sa acknowledge New Zealand. Ka un ko fa fonga ko pakian mele. Ia. Ila ole ila ukilo kunga fa me alo fa kon malong New Zealand. Ia o ke lo fo le saunga ale mamalut ka ko kungu o papa au ngi Aotearoa. E ka wala kula il malo ia le soswangi dia. Ia ma e faisi e feolo no ke le o ka ko scanners ma me o metal detectors me o penga. Ia ole ia kufa uma fo ile i le wafu risi mea o kongo me e fai fongo. O me i ka ko venues i a fai fongo e kuku uma ngā x-ray ma me o metal detectors. E ke alusa o i kong a maualo o i koe whaafo i mai o i whafo. Wow. O le kulanga langa o le whaonga inga fo i o le maa au o ka kou pe ka kou uso uso New Zealand. I le maa lo New Zealand whaafkai ke le fo i le sosong yak. Malo whaapitai te le i vaenga fo i wa wha venga ia. There you go mo tātou New Zealand wai whapena fo i Australia ma Amerika lanto. Ia o lea e amana ia si o tātou watunu uma si o tātou malo. Ia ona avele ia i o vaenga o le fo i tauti ngā haima ko kongi i ka kula fonga ngai. E wha mea alofa fo i o si o tātou watunu. O tātou iai i le vaenga lea e me se fo i o tūlanga lea i le whaonga ingo masingi ngai x-ray. Wai pena whatura te tala. Wau te lo leli o li o sai ai i matanga ruenga i ele ngato le batu o matanga ruenga o ngā ruenga e la vea i fo i matiute ma malu le malo. Ia ele to na male laina la fa vesiri o le o le wa vaku masingi ngai. Wa iai ni fuanga po wa iai ni la to drain le faingo masingi ngai. Ia ina ia wa masingi la le wa vaku vesiri le vesiri tasi. Ia e mafai ona fai ale lei pe e iai ma le fa maongi le faingo ngai ngā ruenga matulanga fa pena lo fio. Ia o le ua vaku e mo ia ese ia masingi sa vaku. Ai o le whaonga i ngā ia kukusa lava. Ma o security ale airport kai mingai. O train uma lava le whaonga i ngā ma le operating o masingi. Ia o le kaimi fo ila ngai le fontanga. Ia o le fo ua iai ia ngisi Australia New Zealand. Ila ko aviation security. E aku la ngā lue whakasi makako security sa Samoa mo le mele. O le lako fo ila ngā sosoangi aku i le fongo le langa e whaia si pisi o le fongo mako o ke lea kangakayanga i aku. Ia le fo ua iei leo mle vale le New Zealand leo Australia. Penga fo i fiki mai sa
I o kuisi o I le vaenga fo I leo I o. Ai o kua ka whapiko o le ngā lulu kongo airport. O kule le ngā lulu kongo kako airport. Ia ngā whaakasia I la ia. Ai o le kaiminge o la ua whaasolo ia trainings a kako security le kaiminge. I ngisi o masingi o lo ke vai a kui masingi nga avaku. E inga isi masingi fo le I aware ia kako. Ia a o lae e whaingofi lava. O mea lava masingi ai kasi pau ale mea o le operation fo ile ia mangingo ia kako security Samoa. Malo whawtai. O le mate whaasoa I mata upolo tele muri mai ala ngā o ia ile fionga le minista. O le mate whaasoa ma le minista ina inisio ana vaenga foi o le ua whaatinoina I tonu o le nei foi vaitau ma le teimi tusa o le whaalenga o le matanga ruanga. Tau mai malai vale le maua te tau nua tu tatala ia le tūlanga I tātou VIP lounge mani si fo I o tātou whainga te tele ma so o ngā te tele o le tātou malai vale le mwhona e sau nua le vanga le mon tāpena ngara ufio. Ia le voisa kakalangoa I le aka sa ka mwhaya I whakingoa. O le keiming ei la wa amakaloa nga keur ka ko whalenga VIP le sa mo meo malo wharongia. A le sei ka kamai whalsa moa vo sei. Ia, o le keiming la ngei o la wa amakaloa nga keu wa umal ka ko whale lea. Ko e o le keunga la e wa whangasolo ngei. Ia, le whale voe ke rua koe vale le aru sa o e kongo le whale ia le bridge e koe ma le travelator. Le e kera kua muka ka makua voi a kua aru kongo le VIP. O le whale lan ngā le wa umang whakulanga le aso karan masinga nge le aso lusu fiku. Ia le whale ngā. O le kako terminal voi le la e whakingoi o me fau voi lea. E ka kala le aso wha oktopa. Ai o kaungu ua ku le vai aso fau, ia, on kakara leo kako awala le rua kuia pia kau whale olo. O la e o koi sui o le World Bank. E manga o kakara le awala o la koi ai, ngā la kakara le asfalei leo le vaso fau. Malo whawhitai, tele o tātou ngā luenga te tele fo I o vanga. Mese fo le whaale leiga o le tātou awara tele wau te loa o le matuan tū mun sai o tātou vantu I taimi fo o tātou taringa malo. E fia fea I nei whaafisili le vale le fo I le nala tu whaale tonu mai tutuila. Le tālo whai. O le ase update mai o le mata upu lea ai o se mata upu ono toi backfire mai a tātou I Samoa walanga o la uwa vai atua whaiso so enga Amerika Samoa la tau ia e mawhaiona e sau noa le vanga le lau fionga na minsta. Whaftai o le keiming ei a siata ma le whaafongwhonga le atunu ua sa valia le masalo po o wa marsfuli ma kausanga. O kako whaiele au nganga ngei moa kako uso I tutuila manua. O le mela lea ua o le kako tawa po kako air traffic controllers. O la koule o le whaakongonga mainga vae anga I kongo kukuila manua. I pangpango. Ia, ngā dua la inga ua o aku. Sa ufia I loa uma po le akongu lava le process. Ma o maa ua I ele I ako le whainga. O ngā o vaalele a ia. A o loa inga kaipile le vale o ka kouma kukuila. E ka kauanga report le vaa le kaimi. E koe report le tawa. O ia le walandi. Safely I lunga mlai valele. E le kupun mea ngā. Ngā mako ngā ulaku loa mako kalango le ato Samoa. Msalo le whaafonga mai ia le mako fongo ngā. O whaalua ngingo o racinga mka upulea. O le whaifa le leo communication I le enta leo kukuila. Inga ia mawhai le tawa kako. O ngā communicate underground I le valele. O ngai le o le leia la ko VHF equipment ai ngā. O le mea langa ngā ufaukua iai. O le kaiming I le operation nei, le kaiming ei ma le mea leo o mai le control kako tawa. E pasiro I lalo ma le 5 fe
5,000 feet. O ngā le koe maua lola ia o le controller, le se communication e vau le paila ke ma le air traffic controller. O le melanga ngā mafua ai, I lau kilo leo o ke lakua mai le ripoki pa o lo o ke masalo I le mea ngā. O le mawhai ai e le vaa lea kākou o ngā kau o le tawa. O ia le wako poe whaaflafi. Langa ua le se communication e le mawhai ngā communicate. Ai peila o le whainga ngā sa whai le maridienga ngā. E pasi mai lalo I lalo 5 fuku. 5,000 feet. O ngā kuurole I a kukuila lako wharifui mo. O la koula e monitor inga le vae wako lalo. Ai ia kia ue le sefi. Ia kia u foi. Ele se kula fongo vapenga. Okay. Ai au faise la ko malianga kulanga nga. O le ala o ke whaakari li poki a le foi la o umango koe whai ako I le pūlenga mlai vale le. Koe kauma whai le fsoka inga le ia kukuila ia mau ki ngoa. Ua whaakaula ko masingi ngea. Inga ia au waile ia kam whai on kala ngoa le air traffic controller mai whale olo. I le vale le lai kūrung o le apron. O le mea sao anga kaunga whai o le kūla fongo wharenga. Ia akongo o whaafonga mai. Ia o mawhailanga o whaku iai. A whaapere eise si e whaia le installation. Whaakau mai lai la kou masingi. A ua ruakuloa lai whaapi. Ia se where mea ngi. A ua ar gaming ngai. O lai mawhainga, o lai o mai I o le tele, mount o le tele ia le afoi le communication na. Ai le eise masingi e whao o mai o le tele lalo le mele kuai vale. O le kulanga lalanga ai pauale mea ia koe sira fo ia le malo ko kuila. Ia kama whai ngarurue whakasi. Ngarurue whakasi na ngā lewa avaku ia kākou le responsibility. E va ai mai e kākou ia le lako mare vale. O mai e mo e o ko nga me ho ile ka kai mo e me ka me le fu ai fa no mai ne ma pe fa pe wa le communications ya o sei ta o le va ngo te fia a fia fo ile so fi ngalo manta o pulo telefo I ole ya o te fia fia so fi ngalo ile mata o po le kapi iyo awa mafua lenga ele mafai ona aru SMI samato fesili fa media ona ole faru penga la ya afia masati I ile mele tupu ole porkiki ole mafua ngala na lo vega minister o manantua se ya fea lava so fina ngalo ina mata upure nei langa ole mata upula walunga pefe kawi le yayo ni tangata porkiki I to tonu ma o poats fa peneia me se fo yo le tulanga o le wala walunga tatia ia le sia tatou manu Samoa ai pe o le fina unga le na ma le tulanga o le fo ila o to tau sa ili le atunu o le o maua le tala o ngau o le mafaina ave le tatou au ia o le la o fa pe atu le to far pa I o le to telu tangata fa ai o se ia au por kiki la yai wala va yanga yo ko ngiro maua I tatou il pa le menge marka pingek ai o la so fina ngalo lava o la ufio tala fea unga le ngofo pe o nei tangata pe tala fea unga pe to rephrase fa pe tala fea unga le interfere o ni tangata porokiki ono toi avea ma board members ma tulanga fa pe nei pe la tatu au man Samoa lakpi Samoa Pea o whalongo koe re manga o ing porkiki I go kongo o le comic whafoe ia Asia tama le whafongafonga le malo le atunu. Se la so la ngona e kusai ma le whaafsiri whaapea le kakau o nga ingi por kiki kongo mea ngai. O le memo mua o ke lo fo I po la se finga nga lo fo I le whafongafonga le atunu. O le ai se whaala pokonga le iai ngai mea ka o le por kiki. O mea fo ngai o le por kiki. E le whapea a kauloa I al porkiki. O se mea e whaare lek. Mari.
o le porkiki ai e lelei. Ia o le porkiki fo e wha lelei. I la ula kilo i le maka upo ngai. Ia sa o uva ai fo le le lunga social media o whapea. O le o ese o porkiki lai kongi o le mea lai le anga i lau kilo. E pei o le a leipo ai ia porkiki. Politician, kei pei o au. Kakareanga. Pei o mako e le anga. I la unga kilo ai. Ai o le mea ai asiata. E o fo i lain kanga kai le porkiki. A fai fo i e sau fai ko kongo se fa pokonga ai lelei. E lelei ya. Ya ka fai se kala fo i le kala fa fai ngofi e fa longo. A fa pe waku ia se si fo ele porkiki e ai kupi. Era kwa ai kupi fa pokonga nga. A waku fo i kanga ka porkiki ai kupi fo i kongo yo. Ai a waku porkiki e le masangelo ngolanga. Era kwa fai falde. Ai al wako fo ise sui la tunu ele masangelo ngolanga menga. Era ko fo ia al mea kasi. So paule mea i la kilo ia iso wala ngonga ngau. Ke lola kala lenga fai ko ngol palmenge. E la fasi fai upo nga fai ko ngol palmenge nga kele aka nga fesidi me ke pola le winga. O la kala male moto nga mako a umala makanga albenga. Ko un mesa pai ne mea mio kong. Na fesidi me le pola le winga la ukala. Pola le winga le me por mesa o fai mea mio kong. Pea ko kusa uma mea ngai lua. O fa kuraia. O le mea sao. E sao kanga kai longa manga. O le mea sao fo. E mawhainga se kaimi. Pe mawhainga wha se. Ai a whaina mea amio kong. Ko i e whewhea lai wha whonga mai le. Ko sila mai a o e malau mere a whai. Kusa la o le kala le ngā. O le mea ngai kaunga whai kong o le kako komiki. Komiki rea kako aula kapi. O i enka ka amio kong. E o mai whafoka ka sao. Kwa manga ya kile olau e pei o le mea ngā o le si a mea mankua foi o ngei mea uma siata so sau mea la vai fai e measure low le leima low le lei i lau performance e le ai fo i se pisingisi fo i lea e vai a kulkanga kai onga le pisingisi o lai makua o kia le puli ai ku ua ia ku umi Ioi, nanga ngā wai ngai ia. Ka wale ai ngai ai langa pisingisi. Lengi sponsor yo. Mo kwa musu i. Ya o ko lai vai ia ko lai fale ko ngai fai. E kusa la o le aka ko kilo ngai la i ka ko au se ka ko ko ai mai se la vai e mo mo le loko i alum fa ngau ka alu. E ia mal developments le fai ku i ka o fa ngau ia ngai ka ko mansamo. A u ka ngo vo le lo ula ngonga. Oh yes. O vai ku ngai. O kiro foi le uminga feo. Umi nga feo. Wale he whakakaunga Aviation. Sesi o whaale kongo mea. Wale foi kaunga sui. Ya kona ngoa kula kongo komiki rei. O lenga ko whapea mai Aviation por kiki. Kulou lava ia le fionga le miskara ngolango la whaonganga longa suafa. Fale mawainga. Fale mawaenga pe sanga pepe le mere o lakapi. Pe o sanga pepe mangu ye. E le mawhai o ke le kai ingo o karikongu. E laku ia fio aku fale mawaenga fai se mea ki kinga ina langa pepe le. Malia la. E le mawhai. Au kilo la iei. Se ila le kala le whape ave ese por kiki. Paula mea. Ave ese por kiki sao, vaku por kiki a mio kongu. Se ki kako. Ai la upisiri la ila uvionga. Fa pe ngi la e kupuru mea lea. Lango leu mande ia la usau noanga e mesha mea uma i au performance. Fa pe ngi la o le kupu mai ku ainga performances ngi a la fo ke sao fa ye malau fionga ku kongu. Ole ala o mea mio kongo fai nanga lewa esa ngonge ku o me sa fa mea mio kongo. Ia. Fa kai mo fisi. Ka ser kala fai.
Sa ulo fa mo le malolo. E te malolo. Ia fa pe o a ule o kupu ai. E fa ngofia. Ia mali lia ka ko komiki. Ia fa malulu fo ia ka ko wa kungu umenge. O a ola o malolo. Wa o sasi. Wa o sese. Ia ka kilo lola ia i me fa. Ia fa sa kala fa kai mo le ka ngonga lo ngonga i loa. Ua onga le koe anga vai kong se me fa pe. Ka inga la po ai lai ave se Mali. po e fa fenga vesi a le fa ma vai. O le me mua la fa e kaunga kilo komi ki fa foi. E a vesi. Ma dia ia. Ua e ile upu foi le wa stale. Was stale wa no ideas, no new ideas. Paulo le mea. Sa uia fa mole. Si a mangi si kama lai ko mai koi o. Kai peira o kama vo i masenko kama saka alo. O lai la ke lo le me fai. Mai la kamanga o lai la ai ke fai. O mai e fau wai le kai ka inga o le yungi la kapi. E fa pengala le whainga o le mea. Ai fa ai kumuri le si vai. A o lai la uwa ai fo i le po ai ave esea pe a fai wale fio esi. O le me mua e ave se board. Kalangola ko. Ai ale ma whainga ave ese le board. Ave ese la yungi la ku. Oh, wow. Yoi. Kai pela la whakai ka inga lea o ma ua la malau ki muia lea ma ki kongo le board. A le tender sport. Tender. A whainge o ma le wha maongi ma ngā luenga. O ia ve sea ma ua. Ave ese ka pingeka. Wow. O le council le. Yoi. Ave ese ka pingeka. Ai a wha apea o lea lava se ma ngā luenga I ai le ngofu ka pingeka. O ila ave sea. E ave ese le koka sa ako. E fa pengala ko kalangoa ku. E fa pengala la kalangoa ku I le mea le a ua le mawhainga ave ese pe a fa pe ua sila fia le ku ua iai le fa le kong. Ia. Ke le fa le kong. A le mawhaia le board nganga ave ese se o fa le kong wai. O kai milona nga o le ku kong o yungi kai kasi foi. Kalangoa ia la ko pedeskengi o kong ua le whaingkanga. O le whainga kalma ka upura siata le au ke le iai se malo si angal malo. Ia. Nga pauari me le iai o le fisosoangi al malo. Ai le au iai se malo si al malo I le langa ukuko kasi. Ia pe o le menga. Ai e ono iai se fautuanga e mawhaina whai le malo. Lau siri muri lea. Ke ono le tātai me e o fufuanga. Mai e fo ile si a tamali fo il fatara no ngoro so o mai ai e ongo ye se faukuanga official faukuanga e vatu e tawala tua o le ita to min sa talonga e ongo ave ia ile poa nei e mali something like that a pe fa e ko mali le mai e o fo I ngai wo ka ule masa aku se just can that happen E mawhai nga I lalo la ile ele fa kofa la ingal miska kalonga. O ia la o langa fionga lava. E mawhai on ave fa kuanga songa fingalo e fai masui al malo. Ia e kiro sisi ko ai langa o le ave fu ale akungu ia le yongi la kapi. E kauanga fa keke fo isa mo I le mea lea. E auange I fai o ko ka ngofi kape lalo le yungi la kapi vakul fa fonga le tunu. O le mea ia wale vangai loa e lalulangi a ko le man samo. Ai lo I loa mai lalulangi. Me ia kukupu le loko I fale ma le ango fale. Ia le aku ua ia se o lako musu la ka mo la ma. Fai sa fa kuanga I o le yungi la kapi. A vifon kanga ka miokong. Ai ave fafokanga ka sao. Ia, mana tore mai whaataki noa kare male fionga I le minista o no le la umata tore malolonga whaafeilo I le fionga I a vui e lungo le tātou purukalambe le vanga o le fiafi. Ia, ai mana tufoi. Ave le lea vanoe lau fionga mo le atue sau noa fo I tusao le to atele o ilantou o malanga tufoi Amerika. O tufoi a tusao le to atele o ilantou
fisili mai la fisile kia mai asiaka ke rua prepare ngi au fisili fo ie avea o lo mala audi single out ma o tu lo ele fa pe se si tu ia e voila nga pinga o afio ngale pe e matara tala mai lo fa to ya wa matanta puni mai le se tato va fisili mai na ko ke ro ko inga malo makko fo mai ora me ali o ke fa tu o tamanae Awal me ol fato ai fa fata no ai fato ai lo ai ngole lau o te tautai ai ia mata upu e fesiringia matulanga fa penau yo le ia tala ia le to fa wa se fa buria nga mole atu o lo fa fonga mai mo ni vanga la fiafi ta fa ma vai va lo fa tai ia e sa o ke karikongu lava o ma ua ma la fionga la aulia e fa ko ai ku lo o mka upu ma ke o mai a foi le makamanga ke wa ma ke fiu ma fisili ku ya e po angia fisili so le ia a kongula va o le kulanga nga e kakau o nga e mari e foi ia le fa soanga o ma fau nga foi ia wa kwal kai minge ia ai le kau fua mai foi le manga e foi le ia ngia fa kai molo wa ngoa siata e fa kai foi pulenga ka ko Bluwave TV wa ka ko fa kasi foi le ngai aso malulu ko nga o mai kai au so walu ia ai Samoa malau fa fonga fa tai foi mola ka po inga ia a o fa kingo foi se ka ko Samoa se ka ko kungu o lo fa mawalunga ia ka ko marka malo ko sila ia ko wa mau e ngai ia kungu fa tai foi mo me uma ese kala wa pa o papa la ko fa fonga ia ko fo i mai ngai ia olo e sa war kamanga elo le olo ngi ia ai fa kai kele lava fa manguia le tua ile fa saunga Samoa fa manguia fo ile tua ile alo aku ile weekend ia so i fo mai manguia alo fa tai mori fa maroma fa tele lo fio gan minister lo minister nga luenga ia e tautala so le tai ngoi pusa vai e so dato tu malo fo ile na taua ia e uso fo ta al tala no o voluma tangi sai fingo ta e mala mangi tuanga o nga luenga uma lo fa tino me tanga luenga ia o lo mori maule antunu e mori mau fa masino fo ile antunu ai fa tai ile tua ile malosi o lo fo ipea ile o fionga ia e tautua ai si o tanto utunu e me se fo o le tali no mana onga ia mana onga lasi o le tanto utunu o le mato fo te talo ia ile anga le le tua ile o fionga a fianga ia fo ima ia ma le tulanga fo i o le malolo mai ia i fainga malanga to e fa wa wi Samoa ia wa fo le nei vai tau o le malolo ala tato atu malolo a fo mai fa felo ai fo ile si tato malo lungo sum ia lungo tato proclame le vanga la fiafi ai mo nei taimi ia fa to fa tu le fio ka minister sei fo At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo Afoa pere tatu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaonga ina le PacificEzy mobile app. Olo Afoa foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tatu account ma whaatino la foi no tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tatu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo Afoa foi o tatu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele
Po tātou la silia ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand. Po disa famtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa baru fa PacificEzy o la paaka. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le o nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli. E mwhewhona utuai le ta avale ngā ta whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhai foi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri leo nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu olo iai le nei whaleoloa. Mautinoa, ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala, e o atu lava I le lima se lau lima se futala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out, e whamautu wai lau whatamu. Maritua, whatumu o whamaumaunga I peo lo suafa antoa, emaili po se numero le telefoni, e maisio le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le suafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai lo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. Temero watile wo choice furu minuto tano li tu laiono e le taimia mantou New Zealand wa mai ai le tatu fa talanoanga maleva noa Samoa mo le fioga Ministerial ngā luenga Olo Afoa Fiti va ai ia a o fa o pe ai New Zealand fa sauni to Italy Samoa la so tai au o te fia fa ilo antu le fo o so o le fau mo le fau ia o le tatu fa talanoanga na le I tau nu o le vai so de nei ona ona inisi o fa le tonu na tula I mai ai ia pia la matanga o vaiaso a o lela o to maua le avanoa ia e so ta ia ma le fionga ia voi ti a tole afoa ma sina mua senga folava e lungo le tanto por kalame o le tautai ia o to si le fia fo il tamali longa ila na tautua foi ia e le fo Samoa me se fo o le tele on te fai ia marana fa audio li fo tulanga porona ai furufili tūlanga o le polo kiki e upo whai o malo. Malo ma whaataro whatu I lau whionga, ia e le tama sapai e sātuala, ia e meise fo I o le sua, ia alo wa fusuanga, ia e meise o le ala le tai o le matua fitalai. Ma malu ia sāna murianga, ia ma lo le soifua lau le lei, ia le fo lau langi maa. Whaataro whatu. Ia e pape fo no fa filoa I whaataro whatu I lau tō whai le vai malai. Ia e le mwhailava o na vai ai le whala oto I o Samoa o whai ngā. Teina ne fo lau tau singa wā, ia whale toi, ia e teina ne fo I o le pai o le ainga Samoa le oi. Ia malo wala tau e te wha mawalunga I a Samoa. Pe ia o na, ia lau tō whai le vai malai a siata. Ia o e whamai ka ele I vai e lua. E te o e to au pule ia e o e foi e ua o mau na fata oto I tō whinga ia o e o le taunu o tu mua I salafai ia o e foi ia e te teimua pe a taunu tu mua I salafai a talo fatu I le ngang whaaloalo le nei vaenga o le fiafi
a pe foi na fa filo e toi le fionga le pule le fionga le ngaftas mai se foi le pia o lauto o unanga e sa mon poto la la tu tapu inga le foi ngalo sofia le tua no la tu foi valo filima wale tu mo no fina ngalo ia fa pe foi le lo tatu no mana tu le o asa fa mtelanga isa mo fai ngao tatu no sa mo au to au se ala wo le nganga fa lolo atalo fa tua il nei vai ngora fia talo fa Ia, dati tau whai whatalo whai leanga le reo le tua. Ia, awa fo isa pano ise se o le fo ua toi fui whatase pe o le tala i lupe. Ia, a mai se fo ia, ua tato ua au whakapoto i lungo pe au mangarunganu le ea i leanga le reo le tua. Ia, awa fo i o aina ilu matalo talo le atatu toi maua le nei langi le lei ma le nei fo i lao fio maninoa. Ia, tatou te fiso o ta iai pe ana le fina ngalo iai le tua. A se fianga fo le loto maua le amanoa ia maua i fo i mata patu lia i tata so ufingalo ma se tofa awa fo ini sio mata upu tele le gata ile ole mata upu ana la walunga ona sa o fiso ta ia duina o maua fa fatala ia ai mana tu ia ole ata o ai lo ina wa ulangona mai ia le taimile nei o ina la ata amata ia ona ta mai le ta paso ufingalo ini sio mata upu sese o le taimi ana o vai atu ai wanginga mai le share solo mai nei fans al tau te iai. Ia, mai e fo i olo o fia muri tai tatu programe. O share solo mai o vai atu fo i o share mai fo i le se uso ia for the tourists. Fa pe mai o tau tasi se fina ngalo le fio anga se tau fio anga i lano. O lea o iai le tangata o le afa audioti. Ia pe o tasi iai ave uma iai le to fa le fio anga. So elole ma se ava no te maua se si ia ile pe yo le fio anga ina ia maua se fa matalanga po o ai le nei tangata fa do doina ia ole lana mantala no ai male tu ua fo yo se to fio anga ia por tato fio anga fo wa langa o sala fa yo tato ai nga umala maua ile male so ta inga male to fan me to tala ia malai ulu amon ia ma confirm mai lo ua tasi ia le tō wha sa tuala ma le wha utau tanga ni ma tō fita laim san muri anga ma le fio anga atoa e reko ia sisi iyo o le ua tasi li ta ula u fionga o le se langona ai ma whaifo yo na e wha ilo maila u fionga vui walanga ile o le teimi mua le sa tau ma whai mua pe tai o anga fo yo tū la fono ma whenumia inga o le kū la fonga o le porokiki na mafuaina le taula o le fa mo lela o manino ma malama yulu nganu le to fa sa tuala atu pa yo le fioanga la se ngona o lo fionga a matai ta fa ta no ngane fefi am taila ba asiata e tasiare la ngona na o mai o le fatauva o le tangata fatauva ai o le tua wana tapena ina ia pinangalo o le paia wasa tuana maro la tu mo pu e pa pe fo ia lo va suanga msu le tausinga i le mutu telai to fa ia malai ulu e misi fo io fa la bane mal fa le pol sal muria wai ele yese manatu le taimile la tu puai ma le taimile la asili ni ai ona e pe fo na sila fia asiat ma mau an taimi on fainga palot ia o te tonu fo ole to fa wa ta oto wa tasi aile lo mato no olan ia tonu o pe au na o mau atu i le saunoanga le fionga le liminsta ia olo e fua ia le faita wina o oe ia unga luenga e fai ani ia e mese lava o lou lava tangata i le mai tau man ale ala alfanga male afia e pe ona pauale o le tale sa langona el temina wa o atula utava le piki mai au ia mo usau na sawat il tava le tu ia nofo ma fau
Poai tangata. Wale tupu mo se me vapea, upu monia. O le fai o se fai unga se nuu. Ia me se foi o se maenga o le tu malo. Ele tai le palo. E pe o le langona le a siata. E langona ia le nganga o le. Paftai i le tua. O masani lano i la utala e fai ai a siata. Ne o tau manatua na o sau o lo fie fai pule. E ele o lea, ele o le fie fai pule. E tasi alfa moe moenga. O le fie tautua. O le tali fa ali ma le fa msinoina e lano malo utu malo le natala. Ona ele i avea ia faufaunga o le tulafono ele lea na fai. Ma awala e musu ai lo ulangona. Alia. Pe ia fo na ia to tele a saulo saulo lava o le mfai ia. To teule ato to fo. Alo lele nganga ia ta. Ile tu ia ta ona o nofo. Se i fatali tonu lo unu matangata. Ele o le kofi fai pule ngala i ngosa. Malie. Ai o lo fie tautua. Ia pe le nganga le asia tai le fa fo mai o tato tuno e moli ele nganga o le fa tai. Ile pa io sa tuala ma le mopu. Alo va so ngam su. Le metu fitalai mal. Mala na tau singa ai mai se fo i malu sa muli anga o le falo porto fia. Stay ho no le sa fam talanga i isi afio anga o lo tu mano. Ia pe o na le nganga. Malo whaafitai lau ato whala inga o le confirmations lea. Po le wha maoni anga lea sa au maua mai. Ma ua whaafafonga usi ai le antunu o anto e lungo le tanto tautai ai. E le amatanga o le neiva yaso. E na ua sauno mai pe whetalai mai le tō whana ma tō whetalai. E a malai ulu o le utasi le tō wha. E u ia fo i ea tu louna inisi o fio anga. E a sanga fo i mapua. Ia, se taimi fo i o se aso, ai pe ia o le tofa i le fio angolano. Ia, o le lau watasi, whaafitinga o alea. Sa ofisiringa fo i tūlanga, e ke uaru alanga pe ona e saunua mai. E le kai kaimi. E te uaru ai toi o so atu seisi tangata fo i lea po se sui whapea antu. Ia, maria mai ale fo i lau punga maurunga rufua, ale fo i lana toi tali manino i ale matuofitalai. Ia ua tapunia la le nava noa wale to ye fo yo la fa malulu le fo isi to yo so atu pe ta mo fai ta mo ele no le ia le ai o tasi lava ia e lau to ai lau fionga vui ai o te lo fo yo lau fionga le tau fisilingia i manatu malangona tu sa o le la o manino le vaenga le ai tulanga fo ia me se fo le ta penatu ma tulanga ole auto fia fe so fina ngalo vui. O le mata upule la walunga ili tapisa o le fo isa o maua i lau whaasoa fo i le aso ana nafi e po tala tona nafi sa o matamata atua. Na e matua sa malaina la vare mata upule o le faya le lai fai tau sala online taimil nei. O le me malie la le faya tuela utala na o na oso mai o le tala ale tai fono i le fai unga o le lava yaso ai fai loa ngei kau sala online. Pei foi le atangia mai e le mamafa i le sila tai fono le lakapi. Ma le la tou laula. E pei e le kia foi le pei o la so finangalo. E matua le popole a ini whanonga po se atu ngalunga o le atunu. A ua talo whala le ua toi vai atua toi siva maisi kapete o isi whaia onga. Ya Mrs. Walker. Sa avea fo i makapeteni ni taimi ua tua na iatu. Na lau alunga o ia le si moli mauola ile le sao maritulanga fo o ia ile whaurulunga o lakapi. Na sau fina ngano ia ile tūlanga ua wha au lava le la tau sala online le tau mawhainga avele au. Na loma te asiata ia ele ke te ia langona o le tunu uma so vai. Ai o le upumoni a asiata.
na wa sa no tonu ama ma paul to fa ile pumonia te una fa ingoa ole mtuale ya se popole olo ta uma yei sa fa ita nei ai e lava la to onsa ya fatino ile to fa la uteli to fa ma mao le anga ele opine ele o mafayo na pe la ngona ole tunu ia afaina ole au ole tunu afaina tuai malangona o tangata ona ole o fai unga fai ale uni la kapi le ala pe afo na mawatu sa nanga le fionga le liminsta fionga ya Olo Fiti vai ole tato au ua ole uni la kapi wa tu maoti olona wi pa wale or kali fo le la au mai le ku e aisi ile tunu aile mi ngao male ano ile tunu ole winga ola fam talanga ile mi ngao male ano ile tunu or ka wala ko ole fai kamaki sa te tawona vasa isi na taimi se io ai e fa olo ma au ma fa ko ese ile ku ulanga ua kelele fa inga ole tunu ile fuanga sa fa ta oto mola na autele ala ko kilo le ya ne se kupe le fo fa manino fa mala malama mai le minista ole tu wa inga le sa fai I upu pipelo ye na fai anga ile fai nga malo fai mai ile kea mai le fai nga malo mai le aise fiso soangi ile fiso soangi ile fai nga malo o se matuata le pelo ai inga lo fam telanga sa te tau ona su mo mua ma sai ya ona nga ile isi tulanga ai le ole fa to pela walo ngawingala akako fuafuangi ele la vai se pase se o se kangaka se ko lima pe ao ile bele fainge nga pase se la yo kalangoa wai asia ai le tu ua iai ia tulanga ole no fo ai matulanga o fa pe ala ko e fai aku role au ne fa au ngaina alom fa na ole tunu male au ole ku ele se la ko au la ko la managing au ole samo ele la wo fa la tununga le se fe au samo e pure ole winga la kapi o privatize le o pol palangi au te fana ina le lima o lo fa fanga ina oe me ko wala nge le wo ka u ya kuila e pa malanga yungi la kapi malanga au fongo e fa fonga mai ole e avaku le ma e ole tunu I tulanga e pe ona ye ala o ai e pengisi la kokoa faya ya wal talana lo winga pe o foling o suanga ku pe ala ko la fa ale suanga ku pe o wale ele ma wai pengo fa asia ai lope e uma e ngei le fiafi ai lo ngai mau la bangi I position kama sko lima pos fu mai tulanga pe ona ye le nganga fa lo asia alo fa vetai mana ye lo vinga lo mai o le ngona fo ile na sa mo se taimi na o na walo mata mo o te mana o langa le tape na ngai o proklame na ia tau fa weni manantu male ai toititi a se furu lima le 2 minute le si taimi sa o va ai o walo fantua ia o tau mafaina yuso a fa sala launi si fo yo le fa sala la e tau fai mini tala mali e ma tau fai ni nai ona lei ma se si nga va cosa ku per nga kai lei ma se si o la fo atu po le ama o te lo fo yo le tele la vaia onisia locally te tonu la va o le tanto wa tunu I Samoa ia manai tau ainga la va o la tau me se na ya lo ma fa na wa ai na yuso no mai tau wina wala ngor pinelo lo so no ai na yuso ta alo le temire nei no mai tau wina no fa no tunga ola la mai me alo fana vatu na yo la tau matua oisi mala ko uso e va ku kai di masukala tai se lau o le winga o la tala vui
ana foa'i lea o matua o lai foa'i mai o lai fiafia. Ia o aise makua e ave sanga se lau ka la a lai ave ronga kari ila ka alu. E le ai ngi se lau ka la e ave ai ai. Ono pumoni. E matua sa saa uma iai po o le fia. Io e afe, lua afe, koru afe. Ao ia pine mai ai. O lai ave, ona taua o se mea e fai taua ne ele nofo mai angai ka mai ki kokongore au. A o le loto matua ua lantou I lo le leile le fia I ka ngakarai kuak. No no inga mor ko inga me foi le ave anga singa mea ia mo ngai kai mi pe o pele o langa fainka se ka o mai le ngor ka mai lunga. A o le mele iai ia ka ngaka I e avatutua. E o le avatutu pena o le ia ina. E matua mai mauare tai mile tūlanga o le whainga o le nei. Ma o le vaenga fo le nai fisiringi ai. Ai, no ofisilia nei le minister te lona e whaafonga mai ai vui se teimi o le mawhatano. O le nga whaka oko mai e le fionga minister se ala fua. Ma whaapea mai ai. E le ai kele se malo si anga o le malo le anga ua tutu a tasi. Longo winga a kuu fo ilai se siku. O le au laka pia kuila epa, o le kako laka pia Samoa. E sili anga whaingoa. O le laka pia kuila epa, ave ese fo ilai ngoa leo Samoa. Ia tia ula ulo utari tonunga. Leanga e leo au kasi I haile atunu u ma leo fia u mai ele to otele. Ai o lea lava ua o maua ele to ina. O lea lana ofisili nei le fio ngai le minister fa pe mai. Ele inga o le faukuanga le me mawhainga avak. Ai le ise la tō maro si anga tele. Ona ua whaatu mo oti. A o le fisili la vui. A o lea la ua avele kusi I perkangia. Le tusile na avele uni tele. O lea whaalea ngai le malo ma tua ia le malo. Ile le fisoa ngiaku. A o la kou la kuma oki ele o se makanga ruenga le malo. Now, e fea lo whaiatu whaapea vui. Whaaturoua whateita inga. E tele whainga ruenga pe e tele o whainga ruenga I le Bluwave. Awa e aru whaaleanga le Bluwave le kokongia le vakua o saukupi. Se whateita inga whapea nao lo te vatua. Awa a fua iai. Ele o pule iai le malo ele o se amo le malo po se la o le malo po le alava po o se matanga oi po se whapotipotonga I lalo le malo. A le ua avere kusi. Kusa o la koe kuma oki. A le ua whaaleanga le malo. Whaaleanga tua I matamata a alo le sila ngā mea malie wa le pe ua wailoa I le to tele no wa vatua ilunga. Wa whaaleanga I makamaka a alo le mangu Samoa ngisi o kamaka a alo. Fa mai ngā ar complain ai le fiso soangia. Ua ngalo le koi inga le afu ka ngaka ia mare si inga ilunga o masinga mare vangi mo ngimo o mangu Samoa nga si ia ilunga. Ara so ufine ngalo I le vang. Asieta, ole vaenga le ya atono la na o mon sao no le fionga le minsta. Ya mai ele ta e so ta o fi vai ia le fina ngalo le minsta me se fo io le fo o le fina ngalo le malo. Ai ese mai elo ta o fi. O lo wala ngona totas. Ia o foi la ona fua te tau ele malo, ele whainga malo. Leanga o tupe o lo latou aveina e whaatino ai, ia so se ta alonga ma so se vaenga lava, o le atunu o Samoa, o kupe a le akungu. Ale accountable la ia le yungi la kapi, I kupe ia avaku ele whainga malo, ilonga whaongai. O le fesiri la, o ai la kalianga I le akungu ui kupe. Mana ia. E te taula ona fua ele malo, ia se fua te tau. A whaino lava ua mai o io lava ua tuto o tasi. And the next best thing is, makuaku ese ale malo la ko e alo ia ave ang kupe fa au ngā ka kau mo ngā ki ngā inga o le kungu. Leave the sports and the rugby union to kuila epa and his gang. Yes. O le tala vo ilea e pena o vai atu. O lo o ngalo i nai tangata. O ngai o lako walo ia e au mai e wha kau moa I le aua kuila epa.
malanga vai walo le tunu wale ngaka lai nga o mai alo makama whanga ua ngai ngei ka ngaka e wha kau moa i le au le waku kokasi waku maoki ai ole fo la koe au mai makupe ngai ka ngaka ngei e mai whaia i le mai longa winga wa feoki wha alua ia ainga kulou o le upu whaanga Yes. ole whai kaulanga e ala i ngai ala kou whaangau a ole fo la koe whai kaulanga e ala i ala kou kupe o me fiko i kongu i le kamau ainga male kausinga o la kou la vai a whaila o kuko kasi le ia le iungi le kapi wa me mai ang kapenga el kamalo me umangi inga ia aua ia ilanga pule kai le la ole au le pule al palmia le ngei male whainga malo le ngei anga kule e pai au nga pule e pela mo faya then e kau kai mi ngei ko consider le ia options ale malo leanga o la ku ke fa so mai kupe ale ku e ave ile vaenga le ale le leila nga fai mele accountable land ia kupe ngi o longa winga e o ila e kali ku le e pa ile ku le ai e kali le winga kapi le ai le kali e kali le malo lang o la ku fa nge kupe e pela winga le o la va mtalanga asiata e le va pe o fa ku fa ali fa i fa pe fo si o fa ali fa fi poco nga ile ai e sao no le fionga le minister o laita oto i langa tonu le sao noanga ona o le afo il kulanga le tal kalonga abui o le common sense nanga ale anga kupe ia male le fa nga kupe ia kule pa male ingil kapi wala ka alo ala ko wa le kia wa fa kulo ye fa mai no a ver fa il kalon ma ko kupe fa ia nga ia ma ko shareholders o le ma ko ili si mela fa ko fo le ku wal kala fo fa le vale le kali fo le la wa le ele nga fa lo sia Lo winga la o la ofisili la. Ama na yala vanga le wa mai lo finga lo la ngai fa tupu manatu. E fa tala fe unga pe fa pe tu se to nga tala fo ile ale fio ese la le port. Kulo kuila e pa malanga vaenga po oila. Ele se mela ko mai mo fu la le savili o malo mo mingi ska o ka longa. E ave fongi ni kupe meye fa tu fo. Ele yala se me popole fu po fea lo fa le ngai pai mala fai ma o le masania le o le fa le nga. Fa mata e se fair to say e awore mai mo fola ye tu pe wa tasila le a wala ma fai ona fai pe a fina ngalo fo ile malo la toia ina ia white wash a toa pe suia a toa le port. O le ka fiu funding. Tau fio so ninga kai pe ia me nga fai e malo le nei to malo fo io ole sorry ole tau pulenga ma le langi ya Lucia lenga pa ya ka fia ma me tau fa tau inga o a uma tu langa fa pena sa ngo mangui ile ku ka fia ai tau fia e fo ye ele America la ko faka wa inga e o foi le value or kala Rusia o matuale ya so na value le lano langi wa tau fia uma ya vanoa ma fa manu yanga Samoa fa matale o le vanoa na o no fai e to inga me fa pepe a fai tu la vai le ma fai no ese ai o lo fia la vai tali le tupe ma fa nga le tupe ma misuse tupe atangata fa matala le ono iso fina ngalo vui ele ono ka firo e malo la ko so nga o ave fo se kupe yai lo ingola tal fai talia la tawia pe fo na no minsta anu la kuila e paia malanga port o e su e ngi me su ngi kupe wa ngau fa o lo la to o la su fingar Pajeta wa na o sa o le no sa no lesi me se lo sa no o le vaenga ala e fai atu la fa mtalanga ho le vaenga le asiata kusala o le kupele ave le malo ile afo ile yungi le kapi o le grant it's a grant e aola ile yungi le kapi o nga sa olo la ko fa nga inga au mai fa mau nga anga ile afo ile kangaka le source le nga ba ko le grant wa ya inga nga mengi grant kusala u ask mai nga il malo ise so sang nga vele o so sang aya o nga mai le lipo inga ye mau kingoa
o ia inga o ku inga ku le malo il fa nga nga ku pe ia sa ole ia sa ole le ai afa pela nga ku wa ia le ku pe ele se we inga fa penga then fa kamala lal malo o ke ka ua la le upunga le fa upunga nga o le malo fa kamala la ko ke ku la fa ku pe le ku alwa kwai e kiko ko mai fo ko fa mai si kala ko ave fo upumong ya nga e kakau o nga yai le sei el malo Samoa o ke le pengo fa yaku sa ngol ming skala sa or sa ngal ming ska o nga o mela lai ka o ko yai ai wala o kupe ave ele fa pe va ku ko fa pe o se wili fo le ka vili nga ko mo se profit o le profit de ma nga o ile ku kupe le ia si kia kulang ole au inga ia mafai ai onga ole onga fo ko singa mai kanga kai o mai sa ili me ye Samoa ia part of tourism e a fo I fa le pa ko e pe ole kulanga le ye a le nga kai le nga ia inga ia mafai onga le au e mafai onga si kia kulanga ole kupe ku inga mai ele ai a bi anga I ka ko mangu Samoa ile o kele fia ka ua o se la ka pisa mo ka ko mangu Samoa ya pe kulanga ai o ke fa ngoa pe afa pe ele ai se sei el malo ala ko ye fa unge ku pe ya le ku o la kula kali le ku pe ye le nga fa lo se malo fa tai le ele fina lo fa lia lo fionga voye tu sai yo wala nga e se le ta u on meta upule ole mele e sa no e tau lo ma fo pe tate antai o atunu uma maula kapia isi atunu o lalolangi atonu o se moe mitinga I matua so la tau atali e ausia e maua se rumanga I manguia al mele waka kilo koile la kapia kako e fai ore ave o naita maiti ai toi to tongi atu e matua tu pe toi to tongi ila tu fana ai sila ngele me kusale ole atunu mual nei tu sai e avela u kama ya lo ka alo mang sa mo mo e ilo fa nga o ka inga e mo mai singa me o nga e so o fa se o fali a fu yer ka usala online male atale le u fa nga le wa ya ma fa kang ni ku ele ye ma se ngol me fo ilele sa si le nga fa yak ya fai mai ro e o ma ku lo pa se fai mai ma lo pocket money fai mai ma pa se o le Abare asa winga ole ala se mear ka kiki o maua mai ia mea. Tulo ole asa mear tamata alo Samoa o maua mai ia ko inga mea. Nga o kupe alo me ia le ngi me maua. Alo winga na le na te faiatu. O fa nga yo isi makua ale ti yo fo ile to tele o nei matua. E tapisa fu ile le mai o nei ala to fa na we fa first choice le ta alo le man Samoa ai o peleki o le wallabies o falangi o Europa o engelangi o Japangi. Ia wa anga u mai ele saula se sor komiki le po le laula fo no foi ni me fa pena. Ele o ye foi ni to inga packages foi le after after the game, after your time ile manu Samoa, e ini me fo ile le care packages fo ile e ke ai o e maru mangu aku mau no way Jose. Ale la yo fo ile tau avenga o le au ave I pertani. Ia le la o kongi atu se si tu le tau sala online na fai nei. Te lona wa mawai na pa se so isi ori to ono pe fa popo I mafaya o nga ma. Ora mo ko fa ku pe ai e ma ku ma ainga. Ole a la le nga ngo fo ia ka nga ka ku pe ane ma fa inga la ko fa ku pe solo ia ulu tu lo fa fonga na tunu. Awa no pick up inga ma ngeli scenario le fionga le minister. E pe ia fa tu sal fa o lo nga pa ka inga o ela le o purisiti. Ale ke vai ku nga makuanga wa ango ma ya lau branch lea. Ole ala me fai. Ole me fai. Ole o fa ia fa ma vai ale ai ora o kuria oi. E ke manga o sa use si kanga ka ye songa ko mai. E fa atupu ma fa ala utili. A ole mele ye tato. Nga onga leua ea kuli fa ya onga. Leua e tuli fa ya onga asila nei le scenario le fai mai. Ore ke lole au mua Samoa le au le record le fa ya onga kuli. Ale nga fo mo fa ya onga fa umai le umala ko la tu kon karate. Ole ale wingo le na mea. Pule to atasi. Pule to atasi.
ele mafau o tangata le umia o isi aku hu ele ngā me whapenga e ia ala o mea matulanga whapena ia na o se vaenga e toi whaalau tele ia ili ta whaasoa au te lo le wakawa umare tele o niso vaenga a ia a wangi makua o le ia kou whaanga kulo ele whapeta te whaiatua o se le fia o le mangu Samoa lo fa ia a o e o lo va ia mapulea me ia o le mangu Samoa o le matua mai mau taimi o le matua mai mau taimi ia te aula ia o lea ele ngaka o ngā avaku o whāngau e represent le tunu ai toi whaatupe a toi mātua ma ainga ia la tau whai ngā malanga ai ngā o le Diane lava ma whaalue solo lea wali i le selan tau me o whaia o le isi vaenga o te fia a fia so whina ngalo ia voi ili ta por kalame fo ia mes fo leva no le ne fia o te mana o te a fia so whina ngalo walanga o lea ua mauti noa te wha au liodi mo fai o fai o malo ilisi paia inga ai o le aso fina ngalo le tulanga le safa fa tautai ma fa tau no ina le Ministerial nga luenga o le topu lo le fa lave il se fo i totonu lana matanga luenga you know front lo le media front le tunu tautino le solo le tamaloa fa maise ma fa malulu ma fa mafana ia wala pe fo iso se ngadwe ngai le asa se faiva ma se tulanga fo yole o le sasi le la sa fa tonu ina o le wingo la utala o le aso fina ngalo o le tangata o le te tapena fo ima o le vana ai filo o se mea nga wa le vanta tau na fai mingi ska uma amata mea le kapene ta antoma le pale mia o ni fai ngā malo o le o mai tau tino le atunu uma fa amalia le atunu ma tala noa le tunu o tau fa anofa fi le mu le tunu la so fi nga malo te set I think ole tulanga la vai o lo fatino muri fa malo ma fa tai to fo pulo le fionga ya olo ona ole fa upunga he cares because he cares he did that because he cares ole enate la ngona ina mana te amana ia ina ia te ula vai asiata oso se mela vai tu la i mai ai ia se ola mau ole o te talitonu au ia o i e tu la i mai ai ia o le taitai au le tunu o taitai au le tunu leanga le na oe o a fia i le fala vela ai o a i la ngona o le tunu u a toa kwa fia leanga e mawhai na whapeatu e ono tupu fo i la utama e ono tupu i lo ua tali e ono tupu i lo ua fine ela ina o ke leo mawhai nga ulo inga pe ai se aia la i o nga le mawhai o mai ia i tūlanga whapea leo tātou tala noa tūlanga na mau e so i fua o se tasi o tam whanau i longa i le tūlanga o le mtanga luenga o leo. Ia. O te le malama po la mea ngale e mawhai e pālangi o mawhai e le mawhai Samoa mawhai. Kasi i lo tali tonunga o i e te tau ai o nā fio mai le taitai o lea tunu. A fio mai le miniska, a fio mai le komisinga o leo. E ka o le join release ina ia iloa ai o a foi o whaalau o le malo ai maise o le matanga luenga o lo fitu i tonu ia ile ni se whaala vela pepapea o lae e la kou ke la ngonga i ia o mele ia ele ai moli le nganga whaftai i to whai le fionga le minsa ia o lo o tūlanga le nai tauana e mo mia le tūlai mai lo se whaale me lawe i tono se mtanga luenga so se minsta e taun lavona a ualangi i saunga o ia ai o mai manga CEO vai latou lavana e latou te tala noa mai e tau mai ai wa unify a toa le latou mtanga luenga i le whaavauvauga e tasi ona o le uso po le tuangane po le tuafine ia o mau soifua ia ona o tūlanga i lana foi tautua mala o nanga i le tū. A mulila.
ia ona iai lea o se address to the nation ala te taʻi o le atunu ina ia pe ona faanofogofia ai ma ilo atu ai it's a government that cares ia le gafaaloalo se faafoga mai Samoa Malo whaafitai te le lau a fionga vui. Ia, ona e talu ai. O lea iai le tātou whaatalitala noanga whaai o le wa levana. Ia, e le toi nā fwoi mare laina le toi te leo le tunu. Iau te lo fwoi te si le fia, ia, e le ia se si aitu anto le aitu lea. Ia, ia Samoa. Wa levana vavao ngata mai le whaatalitala noanga ma le aitu lau i loa i California. Ia, o le to fata va mali petelo o le fo ye so o mai ai le ta pe mai an fata tan no ngane nei va ngole fia ai o telo fo yo la to mo se si la la inisio mata uputa te fata no lo tele amna tu la foto ya ia ila fionga ti apo lo fionga vui o lo fionga fo il fa sina to le fo ia i se vai nga fai o te fia so no ai fo i lungo le ta por kalame ma le va no fo mo o le sinio me mo fo i le tu langa o le no watu ia se ia whailo so whingalo i tūsai o le tō whaitasi a sa tuala o le uwhata pena mao ai le lantou lupe whalili ia awa fo i le sa ilinga o malo i le lua whelua se furu male ono lo vionga vui malo whapte atu asiata e manatu o le ale te umwhai fo i ina ia whao ina le teimi o nolo i fo i nisi o uso e mesi fo te mao tātu no Paua lea ia pe ana o ia tu wa lo fo yo no tu lia o me se fo yo to telia ili tulanga tasiala tala sa abatu ia se yo ko sa ili o pe fa mo mo i le makongu e mo le fa malo ma fa tai ia ile to fa ile matu fitalai ia malai ulu ia ona e a fo i ua au ngo fielo no finangalo ia e tali mai i lau au ngania tulanga e pe ona ia le fo la o fa au ngo fielo ta ofi e mfai ona o talia ina ia le tala noa i le mata upule nei ia ona o le teimi atono ia se isi teimi e toe ia e pe ona ufa yatu e momoli la ufa malo ma le whaptai toe momoli atu teimi le nei le nganga o le wha malo ma le whaptai se unu o lano i le fio santuala e whapea fo ilo lato mapu alo mapsuanga masua e whapea fo ilo matua fitalai a malai olu ma le tusinga ia ma le whalupolu ia sali murianga ia se teimi o na wa lea fo ua maua e misi o la fanga o itu malo wa so tai mai lava to tele o lato ia ile la fanga po le fio anga o asanga ia wale fio matefeo e fa pe fo ile matu ia lua ia fio fo ia tu fe mahalo ia fa pe fo ia le fa utanga ia le tua bao ia msal muri anga ia fa pe fo ile le fio anga o popua wale fio sa pesta fio fo i inga mal matu ia le mal ia va pe fo le suo ngopo na fuao ia sal muri anga ia mal pule se di mal to ia mal malo sal muri anga e mo le to ile anga on fa malo mal fa teteli wai wi lava ina ele i o atu ma tala no atu i le fio anga sanga fa pe fo i ma popua ai o te langona lava e tau na o fa tai mo fa malo el to tele o tamali fo i fa ila unga mai se o tamam tina o susunga i fa fe ngainga ia wa fao mai foi ro lato finangalo ia mai ia sanga popua ia ona ole lato langolangoina fo i lo nei vai pa wale ne te i ua le tusa loto fa naunga ma se vai ma se valeo loto ona ia pe no fa ia so le tua asiata kai o le tu fo i fa malo ma fa tai loto fa ona ole amana i no le vai oia ia ai ole na ua tau to foi se langona ia i le nei aso ia ai fa malo foi fa tai o no le amana ia no mato pa pe foi le fionga le minsta ia me se foi o ka ku kamaya ka vao ka la kiki ma o ka aka ia ka vao mai foi ma ka ai o kamaya pe kelo mtai ia pa solo maya ia se o nga o foi a onga i kolisima a onga ai fa solo ku gafu ia ele me foi lava ia tu mau pe ia talo fai ia ua fai langi fo launga si uso ia sumeo ia ele me foi on fa ngalo ina foi o lato taleni ia no va pe ona veo se fa fianga i ro tato tuno pa malo foi fa tai ile ia pa anga sai o nei fiafi male lato fa fonga mai se leva foi o le au fa fonga masani le tautai
Malo foi whaatai le fionga le pule mese o lautou au nanga. Ia ono le mau au se ava noa. Ia au nei vai fe fon tatu faso i lunga o nanga. La se upu le tau te mali. Ia foi mai pe ia vui. Ia te tono. Ia o lava ni o ia to fama le whautanga tatu tunu. Ia pe pisi ai foi ma afaina. Ia lo tatu nofo. A fe oia. Ia. Wala manatu ia o le asol muli na mako. Lela au alu suelo papa o ke alu se vai. Ya mengaku se yesi kai dia ngai ala kule se vai. Tatu to fe lo. Ya ile ya ta to fa na to tatu tu no fe lo ingana so ta. Ya male bai ngole malo ya la tu sa pa pe to tua. Ya ila so ta. Ai mo te minai. Bui se ngafla ma sina mo la to ona. O fa so foi na toi. Ya so foi. Alo whaptai lau whionga vui, whaptai tele le tō whaos, a te tala o se whapanuianga la verunga o le tātou proklame, mai so o se taimi la whoi, so o se aso, kuta whaatonga lo sa i lunga o le tā proklame. Me se whoi o le ua manino la au whala, lo no winga, o le ante le tā mata upu whaaporokiki, ma whaoriori, o le a whea i whoi so whingalo, lau whionga whoi, i le tama e sapasapai limo santuala, malo, o va suanga me se foi o mampu ai siva tau fa ia ile launga ma tu fitalai ma malu ya san muri anga fa soi foi na mo nei vai ngole fiafi. God bless. Fa tai tato malolonga le ele umi a foi mai tato wo California se fa felai le falta mau ai tu mala vole lo ele mrevani moni mo Samoa ma le langi antoa ta va mali petelo ilungo le proclame. At our own finest material craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the color shop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Moatupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo Afoa pere tatu whapatoa nao le limatala te tongi moatupe whapamoli pe ae whaungaina le PacificEzy mobile app. Olo Afoa foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tatu account ma whaatino la foi no tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. Ioe whaasaone loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai whaunga le tatu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo Afoa foi o tatu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele o tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o Tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Jebera wati leo toi luas furu minuto ntano le tau la fitu a talia ai ia le mai o le leo le audio le tanto waitu tau ta ua. O le wau vai atu falling o le itu. O le e gero whako se i kusko inga.
Po wa ma wa mai fa mole ta va mali. Ia. Fonga mali pe no si fonga te akenu. Ia la tao. Ola tao lunga, ole wa tao lunga ole ea, ma le vangi mo ngimo. O mori mawina e fetu o le langi, o le ua siri mio sa mo ua le vana vau ngata maita maitai. O tina, e o i tēnei ti o pepe fato a whana no mai, ua lato ilo umalo uswafa ma vala au mai asiata ina a mai ali to ina ilunga. Ia whataro whantu mo folo whantu. I lau tō whā, tā vau mali i pōre wha matua o a itu i longa, i te tono ri tātou watiru i le nei fiafi. O te whataro whātua siata i lau fonga mali e mai te whori mamalu o leo whainga ruenga. E mai se le whafonga anga le tātou tunu i tupu mai e mai se whoi au na le tua o lo sala whautu a wase mana i o alo ma whanau sa moa o lo whainga i mata longa peo no whanau atu ndo tāna ngonoanga ma hui ma olo. E winga i le aula kapia si o tātou tunu o nae o sisi le fua e a vele tātou o tunu. Ia whamalo atu whaftai a siata ne te o tātara noa le kapia lea e o umanto tu whai e ma hui ma olo. Le whaina. Ia, e umata oi fo i langa o teilo fo wai longa fo i ele o iloa le tunu ua le fo ina e sori mutia tu langa fo i o tālonga. Ai ele leilo fa afisili antua o tai i lunga por kala me mata tala noanga fa wau. E ole aso tausi la fia o le minista ya olo. E ma faiona e sau noa mai. Ole aso tausi la fia o le fionga ya olo ai me se fo i o le minista. E ma faiona e sau noa mai vanga lea fa mo le tava. Ina uma vai atu ai no minista o e foi unha ruenga tele al tatu o tunu. Ora matua ata mai o tangata mama ai tele turo wali whafunga ya ono malu o le mauta. E le tele ia le fina ngano olo i mea olo tutupu. Ma mea olo tutupu. E malamala ma tele sunga ya olo wa ai ile mea na olo tupu mai ile aula kapi mai olo langolango ina tatu ola kapi ma lo ale ai tupe ona iso na turo wan pa fonga ngara tu ya wa ele me foi na le mo ya mato nei ya ele fainga olo silafia la vale tu no tu langa olo ya ile fa moi fa molia le ni na ina u so foi olo la to tawa vena le fua o le manu tuto tas. O le asa ufina ngalo le sau noanga ministale sa whaine ilunga o le porkalame whamai. Wal tauna ave i fafo ia le au wari ila e whai mea sao ai ave to tonu le au wami o tonu. Wanga ia wari whainga pise. O le asa ufina ngalo ia i whamai ave i fafo le au sa sao ai ave to tonu le au wami o tonu. O le asa ufina ngalo. Tua sao le lei au le sunga le minista. Tauna ave i whafole au ami o tonu. O ia mea i tonu le au ami o tonu. Ai ama i whafole au ami o sao. Awa o tangata na e sao mai ai le vai. Ai le sao mea la tu te whaia. Aia. E sao le vai o mea la tu te lukte ina e kinga ngawhara o koe makuikuia mea la ke ua sorea ai ua a me kaunga kia i se mo na ko ao nga mea e wha nga mea mo. E sa oile e sa uanga minsta. Ai ora upasiri muri lai tu langa minsta ta me i se ta me i ilo. Sa la kapi li il minska. Ola so kausi la fia. Ola so tau va na la tapi le tangata. Kaule no ole no ngaku no si fonga. Ola upa pesili ola sa u sila le minska ya olo. Se kanga la kapi. Fa matanga la kapi le nei minista. A faina onga ia i foi olo i avele. E tau no ranga temini mato i avele au avele vai loa i tutuila. A o tai sto ina foi leo su o mene. I leo la kapi. Io e te tau langa le la kapi olo wai. E male foi la kapi a avele le na i la toma. Io Ia langa. Ia ia ni o se la utala e pe ia no vai o kapi o lo i terminana. Io
Ele sawa. Ai malos. Ioi. E pe io fa mo ngai le kapia olo la wa i te mintano ai. E pe le ilang na huka le sawa. Ioi. E malos ia le sawa. Ya, malo. Alo, o le asa tau sila ta vau walanga o la walu waliva na tu mude tul min style o la we o tu fa ngolongo mo le taimi. O se tangata e pisa tau fia ta mai tai ona fo i vai tau o ta alo po la asa tau mai tau yai. Tau le no ngatu si fonga. Ya. La yo lo que tau fe, o lo que kau fe sili atu. Po le asa tau sila le sunga ya olo vo e kai mio ka alo po se tangata e pe fia ni ta mai tai. Pe sa fia ni ta mai tai pe le ai. Ia man po foi o meu menu ta no pe fia ye di tu pulangan na. Ia no fana o le tunu i meu ta no nga. Pe a foi ta no nga ki. O la kapi e va vai a le kupa o te mai kai tanga malo si ile mele ta no nga yang ke ane o pi ia foi le ma. Muli ai pe mga nga ke ua por kapi fonga muli ka ino ia nga vai kami nga ka no i wa ka no mo da o pi nga io ai au te fai atu la o le fe sidi mai le to atele fai tau fia fe lungo le ta por kalame mai asi se fe sidi aku ar ko inga po le a se ka alonga nga ka aloi pira. Mai se fesida kwa ya pira po le ase ka alonga sa ka aloi longa olang. Ya, a fesida ku pe. Ola se ka alonga sa elele ye. o wala ka longa nga fai so la fangoka. Ai ho ma kwa au ia ka yore fango ai lenga kala. Ia pe o famo mo e so wa ngo ka no ke ka ano sami. O ke re ka ano le o ke ka ano au ia me ia fe ai ma. Ioi, ma meu fai sua, o le fole, o le kui, o le makamalu. Ia wape o mea ngai file mu, foi ngane ngā kara kwapu e mai paise mea kau chami ngai o kamaku e asona. Ioi, ai, o kere kano na kapi, ngai pawane me kano kawalu e, o mea fai pele. Oh. Ioi. Ele ai o ese kanga kala e te tauna pi kefu tanga tali ia o walanga o ele le lima ri pira. Yo mo ya ngane saukano kirikiki ai le kiri saukano. Yo ai ngar kano nga me fai peli. Sau kano no e kiri manga o ke ala so ni skaporengi mga ai nga o alo lima foi pa ko mu pa po sei ngore wala. Yo ya ale ala ke wanga yo menga wa so ngi le vai. Yo awa meu mango so vale foi leli. Ia nga so me a fai lo marcan me foi a purusi. Ei nisi o tau tama fai fale ai tu fo ie o tere na tau fa nga ia me vavena. Ei nisi o ko kama fale ai ku fai fale ai ku fo ile o tele na la vevea ia u fela una mana ia me vavena pira. Ei si o uso na ma to lua ile fa fianga fai foi peli na sinamonga. Ile talanga le fale tina no e waila sta mai fa foi le mato no wala foi le li upu foi malo lo si ale tu mule o fenga duenga yo la kuro ko fa kusoli ai no ke no nga foi lo kala bari ale fa fu le o fenga duenga mara ko fa ko fanga yo nga ngo beno a foi nga fa ka ki e ku le ke pu le ko fa tina yo ia nga wa ano la nga fa mai por ala meu fai o bakre se meu pau ai o nga keri siso ia ma le uso la le pili io le nga ma la nga la me nga iskamo pili ngai ia mo ma ko kana ma ko se ni eko ia nga kamalia va ko fa fonga nga le ku
E kere whare ngas kama paua onga winga honga mo balo wale ho lele ai le o ia le honga le onga makua le me kaunga whai. Ia wa ia. E leo se kāringi ngā mei o makua kāringi ngā mei le kua. Ai ka kaulanga whao ngāne ma whau ngā ka pepelo hore pe oa. Wa e peo minga ngo so wa au ngi America ni mo pepelo. E pepelo mani ho le ai le pepelo ang sala ho le e famasi ngoi ngai kai le ku. Yo. Ia le karia ko le la kalenga ya. Ai me chel fa fonga ngan ka ko kungu. Ai tatele yo hatu ina inisio vaenga ta ua fo yo o lau tautua. O ke fia fesili a kwa fesili ngei ta vau mali. Wa kele ele koe ngā male la inga wa tele tangata na lua ngā lulu e whai me mali e mai wa mali liu. Hoi lele wa wala au ia ile tua. Ia o ta ai, o yoelu, o siaki, ia o sumeo. Ia wa latu fo mana inisio na ia itu fo ia mai le fio ango fale ula ska mongi e mia. Ia o nai tama fo ia wa watu wa fo i matula au ole ai ma wale malo si o el tama ole se ma fo anga wa tau va veo i nei i tu fo nei fai me malia ole nei lava ma wa ole malo si ole me ila wa ta tonunga ni so iswanga tangata ata ilanga la o mele oti na tafape le tua e fa mo le tua mai ni sinai ma sinai tateola ia wa tu do wa fa fonga ngale tunu ole si me ole te doa saule pe on chala hole asu me ole no fa ile angel hole sa uta mole ya le oti tata oti va sole e tawana na ilo ele angelu tata ni so e vatu ta ya po tala ta ya afa o ne uso ele angelu e vatu au ngangi ngo fa ko de o kamano yung kakangono le sui de kaleo ia ngai mai asa te kamano ngai sa weba o fa fini ai o ki fara na mai o ka ele ia ko me idol le angelu e ko ka le o la ka ele ka dia o fa fini le ngo o le kamano ai fa vola sa o kamano e vai ngai le fa ka mai ki foi nele ele o sa o to mala ya lo está ele rano ele esa ngota io e fa pengana o ma fo ngale e pe a fai le ala kara kamai de ok io ka kango le su ya foi le lo ka le ia ko foi ele angelu e a foi le io lo winga ya tangia mai e pe yo le tau pepelo o le angel fo se upu foi le se upu fa fai ngofie pe yo le te tango ole le angel on o no te le fie va veo ti o sa ole e tau anse de fiera angel le nga sa wacha au o ka ko ma e ka ke le lo me na so le angel ala si de fiera angel e ka kauano e malolo po ngane che marka le ngar ngakare ko sa no le kau mai ai pe or kana ngale e asumeo ne nga fai sa kauanga ko fai ka malo le angel se fa mo lo ngonga ngo kango ko ku la lo a sa le angel fa mai ka ko di si le la ma ka mai la e va pengane mea e ka kaunga ko ka ngo le angel fa mo le o esa ona usa wana ngalo ka ele yo ola ofisili pira va mo sa moi ole tele o taimi la ile lua mafutanga masio to lua ele isa kai mi foi le kau se helo leo walanga pe o ko meki ale swing o lo leo I tala noanga o no taimi o fai ia fa le o ngol taleni ole o te tau mafau pe ele isa kai mi foi le o la e fo e fai mai si auto alua ino na leo fatina ai pe o kause ko ai maro leo fakinga ono e se te me tupu fa pena lua maftanga le leo su me le utu ai fanga ya wala o le maftanga ma le usu ya molio ele o na vai tua I ka ono le fai nga sa wale sa o ya o wa fo ya o
Pio me wena na mawa e whailia le whamai whara le eiti kukuila. Ei. Wa tele o le ma whio inga masu meu. Ia o le whamtalanga o le ngase ngā whoisa ma whati aini sio tato tunu i le eiti. Ia, e anu asu meu e whamakalan fuara au na e whaongai. Ia o kamia kufoi au i e mea o lau ke roa kai kaunga whamanga i hene mea. Ia wā le eiti makere roa po le ane mafuanga le ane vai kaunga kiu ai le mea. Ia ngā nuara kanga kai e sua le mea kiu ai le mai. O whea kuro e kanga. Ia le vai sa o le mea leo le alu e. Awa ke alu e kakai kanga kai le mea pongsae a mai dungo le manu malama. Ia wā le mea o le mai pe inga kupu mai le ngure o Afrika e pea. Iro ia. Ia wā kakere I fō mai a le mea ngāngu ka haru kai a whaire. E whairo ka mawhau ngā lele mea ia maali. E waka ke whaire me whaari e ka kakau ai kai maa whaere e re maali e me ringa. Ia ke ero ka whoi. I se kanga ka maa e mae e kama whai e whasi dau whai whare. Ma lo whaftai le. Whaftai le vaenga le wa e sau no I a ta va mali. O le sia o whafisili. E ka penga e whaini lua whaataita inga masu meo. O na lua o ai lo le lunga e te lua whaafiafia I le tunu. Pe o le mea ia e natural mea ia nga le o ai luma tongi mai aso se mea alu ro o lua ia. E whaini lua whakaika inga ma plan fo I le lua whareik. E watul fitalenga si atamu al fisidi. Elaines ma fataita inga. O le mea na mata mai le lilo ta ai o astamo ta I te le la tala foi e meo o muenga. Whangawhanga ngā mangu. Me whapena. A oa ia I le taimina ma futa I ma le sunga ta ai. Faso solo ale o mafau lele po le ale me e tau na o mawai le fia ma le manuia fo o le atunu ua le I lau vai le taleni le na matu whaia. O le ngā le taleni e malo siat ngā tamat. Wa tasi le vai la au sili na o loa I le matu taleni o le fia ina o tangata. E le oa la pe o le tala fo lele a pe le na mawhaia. Ia nā no whanonga tua I le mea mo e pepe o whanonga I skama kai. Saulao ia pepe uru au kamia kui pepe mo ia le mo e popu. Io na maole le nule o a mouli tutuila. Sau whai na tangata ne o tu whai nuli lei. E whai aku na makala I suafa pepe o le akala ku nga whai kua nunga skumalo anga ingo ia kulo wan whawhanga anga o le ai. Le whikalinga ia fuaka. Aku wasu ka inga mai wikalo fai sio. O ai nga mongi aka ngakangi. A le aka le pepe. Ia ai la e se pepe e le fio anga le sorso. E kau I ko inga lea. O sole wo ke iro whanau ku sa o le raunga ko inga ka sa o ale ka o le inga sa pepe. Io. Ia man ko voi la sua fole pepe. O I meo sua fole ku oe. E fai kongo moka. Malau o le kungu. Ari whai ngā ma akar ngā whai lalo ma whal. Io, leo whai rau ka le shikamo ka ai. Ai le kau ngā whawhafo mo le ma whal. Arai ma kei whafo lalo ma whal. Io, le mea ngā ngō ma whawhafo whanili. O upu fo le ma sangi le tunu. E sea whalongo iai. O ka ngō le whamanga ia hoi lele whafonga anga le kungu hoi lele e whapea o makai e kalala ko makai kongo moka. Makala I ngā whawai. E au ka ngora ia kui lalo ma whala wai. O rai ai maki lalo ma whala o whaku iska mano ka ai. Ai le kau sa whawhafo ma whala. Ioi. O le mea ngā ko e kero ka ngā whaonga I ngā I foi lau kana ngā I le moka fongo. Ioi. Kene whai pune ngō whanonga, e wha mai ai le kau pepe ngai whafole ma le mawhana. Ia nai sao le wainga ne, o lai whai kongo le mau ka pongo ni. A si au mea nga whai nalo le mawhana le kau le ngawhai. Io e. Malo, whaftai. E sao lo le... O le ala le mea...
O le ala mena tupu ina ua fatolo te tau fia tultuli atu la langa le fesiri mai le atunu. O le ala se mena tupu ina ua tu mai sto ina lea ma whaapea mai whawhekai ari i le uo mai ka ngaka oro a inga o le pepe. Ai kusa o le whale iku le mele ke kau amakakua. O wheala nai uiele nā mea. O le me mani e a sia ka waku le whawhisini ma le makangaka ngai ma ngā oe ka ua. Nga whai ule me ke lea ngā mai skoi ngai ma ua mara o whako ia ka ai kūra o ilunga e kali mele o oe ke makua. Ai wha mai ka ai ia le kai minga e kai nguka ma kai son. O mera kai alu o iei mangu e kere o kala o whaka a oe ke makua. Ioi. Ia ngai ua le ngō kūrunga. O whakuro e skoi ngā whaka. Se whawhikai o ngā ua o maua kake a inga le nei ai i uporu. O ka kaunga raku se si o lau whanga o i whaiso o pepe. I ngā iru ka kongu. Ioi, ia mga kua o ki sau i whale a punga. Ioi, so e lea vainga kangir ko inga ngā ua umang ka raku ni ngā wha. Ai mga kua ko inga. O le suafa pepe maua o le popo. Ioi, a ngā ki ngā whano mariko inga o le mea whanene ngā waru ale popo. A Amerika inge vere i sār kenge ngoi a kauanga. Ioi. A mai roka kau mau ari pepe. Ara wha merko inga. So inga anga mau ari sua forka ko inga. Ioi. Ia ke ronga me mari. Nga mau ngai mai ka ngai amaka. Ia face ko inga ngā ua umare. Le po. Ia. O whakura o kaunga raku se si o lau whanga o whaisi pepe i Samoa. I uporu. Ei. Awa e makua foi oe wale koe o ngai. Ore suafar ka ko ai. Ioi. E o ngai mor ki pelo. E mo wainga ia ka seringi. Ia ai nei rore ka ngaka o meo mawhauwhunga. Foi ore ka ka whai me mari a mo are aiga. E ka kaunga ka leo rio. O e tau maua mai la sina vae ngore ngā whalea. Tupo e tau maua lava sina vae ngore ngā whalea o pepe e. Ioi. Whamore mole pina. E le tira o tau toi mana tua langa le tau fisisiri mai fo il tā au mai moa. Fa mai fisiri atu to ina pe tau le o mana tua lava ngā whalea o tatou ainga sa pepe e. Ioi. Ole ngā wha. Ia mga kua voi mea leo le popo. Ioi. Ia wā au karekale lo whako inga ia ngu inga e sira whia leo la kare haku le Ia, hawhikai. Eio e. O le ngā wharuka ko ainga ngā mafua mai li popo. O sa waru mene aku le awala. Ala sakia mai li me ili parapara o mai ave koko. O whako lea ia ka ai. O le ngā whanga maka mai ili popo ngā mo wainga. A sa unono pe kero koko. A maka mai e roi ngā. Ngā usu koko ia kupu mau hola. Ngā usu leo hola i oe. Ia o ngā ngiu maua lau ngiu. I oe. Usu lau ngiu ia pake maua aile. Usu aile ia mosui maua maka. I oe. Ngā usu ngā e nengi kanaka ngā maua nenia. I oe. Usu mamaka ia poposami maua popoli. Oi usu poposami i le la maua popoli. Ngā usu lau popoli i savili mau lano. Koe maua foi pekelo. I oe. Ngā usu lau pekelo i melei maua i popa marisua. Usu popa marisua ia kapei maua i kupopo. Usu lau kupopo ia au saano maua pengu. Leka me kikio makongu ne ngau ki sida. I oe. Ia ngautu no pengu i ukar kenga le sa. Kenga le au handoman. Iyo, ukawanga. Ia moa i lor kama le o kakau. Iyo, le ia ngene mene le o le. Ia fo el malo fie fa mai o kakau o Samoa. Are menga moa mai i kakau ngol pepe. Iyo, moa i lor le pepe le rai. Kama mawhai mo malo le aku. Walo ia ere ko kele o lo maku, como ko inga le gafa nge ia inga. Iyo. Ia e usu mane nga fosi kama o e feo kai.
Amaka mai le ave lo. Ei. Mau so foi ka ia le u mau ko mau ko po ai nga o pa u. Ano ku lo ave ya ku. O vera kui amai no pepe le anenga. Yo va ku lo lai ngo ya pe. Kai ngo o ni ngo ka po ka ko ai nga ai pe ya mau ma ko ia no pe nga i ka ka so. Yo a le aka ke ora va ku no manu le fa ponga le. Yo Alo, whawetai. Ia ki oer ka maor ka ku ainga walanga o lea lawai ke ngofo mangafa. O lea lawai ke ngofo mangafa ka ku ainga. A o lea wafisiri mai re ko kele o suli o le ainga. Ia ilesia usunga ya Amelia. Whako le fisiri mai ya isi vaenga o ia walanga wakupu maola le ainga. Mai se fo le ainga. O lea la fisiri mai. Se fisiri akuru ko inga. Ia Amelia. Ia walanga pe kele Amelia ia ai mawhaionga e saungoa i vaenga lea oer kama. Ia ko po yo Amelia nga vaenga ruenga kampangi ngai hotara. Ia wa o ko kele mi o sain stop po le ia. Ia o le me mani la. Ele no escamos umeo en lua mako Amelia. O Amelia le nga mangu mo fo. Male Amelia le nga susu ya Amelia. Iyo, era kuna sikama umeo e sue Amelia. Au vea kui po le ma pepe le sau i po. Ai fa mai ia. Le o Amelia nga ma fikau il falfenga nuenga. Waku le ia vai oi. Se o mana ia Amelia, ia o mana Amelia, ai fa mai Amelia. Wow. Iyo, ia o waku lo sau kan ngo ia wa o ai fa le o su meo nga fai ngo ia ai fa le ia pengako. Yo, o waku lo le ala kan ngo ia pengako. Ia waku lo pengako e se fale ko ngo ka maso. Pa pe o ska ke siamo lo kama. Fa mai Amelia nga ke lo nga le ia se le nga ia dia. Sa kawanga so e pio ai o le sain la li o le pusto poilo. Nga ya lule o ko ru le nga kana ngo ele o Amelia nga. Ia nga fa nga se ska mo sumeo. Wa ma me ngai. Ele ngi me ya o. Yo nga kana ngo ma o ko pe mai dunga le. Pero le vene nga fa era una ele sumu. Au ki kira ko le fa sa o mai si fa fingi ho le nga. Ai wa ma o ngal papa ki fa sa o mai o nga vai. Yo wa ke ki pa fingi wa po ye le la ngal fa fiao. Yo ma va tenga. E ka ke kiro vo le memo o le aka. O ka ke kiro mo le memo e fa ri po makai ka ska kai ku on me pa o ma le fa fianga. Ai fa le memo o le fia. Ma lo whawtai a tawau mali. O le si vaenga o te fia fisiringia. O le a le ulua I taimi. Na e malanga e se ailoa ma Samoa. Ona ua a mia o e tūlanga o lau taleni lea. O le a le taimi, o e tau mana tua le ulua I taimi na e travel ailoa onga o lau taleni whaifale itu pe whaitara malie. A o whewho I le urua I atu nuu na e tu uvaa e se ai ma Samoa. Ono le whaalau te lei no lau taleni. Paftaia mo le fisili asiata. O lau taleni na amata I lau alu I fafo e sailinga o se leni mo le whawaina o e kalesia. O whaletalo e kalesia. O le tele o e kalesia no sosani ai le sailinga o latu selini. O le la mosa. O le metis. Ia ma le pope. O le mela na lai no walwatu. Wa e farsate lela ina I King Street. Ina I le alune ngai o le me hole le popansen pi ngai ele. Le street ngai le alu ngai le farsafo le o St. Joseph. Ia. E ila le street ngai nga mau ele o sumeo la o mau musikama le o sori. While what to fai fea o su mai mau mata ai. Wai tua I sori ma le aonga.
Ia o lai masangi o sa o mo I mo kiki ai piula. Fakulere ia a pedu. Kere vea kai. O Amerika manga ia mai whaonga inga ia koea e lea onga. Ia pe o lau fiso sangi whana istamane o isoni. Ma o tu no sa ili fasanga o fasanga e whonga fatopu. Ai me tish. Le mea lana po le pea le fitu rua. Fitu tasi. Ia. O sa nole I nei a rotu e sori whai mea o ia la fia whai poi si teine lena la no fo mai lalo I Wellington I nai ha taitai lea kale si a mo se matina. Ioi. Ia. Pe o le mena no whiadua ia o ia le tele o pe o Australia tele o wharisana na whai nai I Australia I o malalo I Christchurch o iesu whai whiau leo kurimangu I ngai I le sekue I lalo I Christchurch. O le tele la o unga luenga whai. O mauto o ekalesia. Ia ma mauto leo whainga luenga. Whale mai, whale aonga. O la unga luenga muli la lena whai I le matonu. I le lua fesuluan. Sa ilinga o tupe o whale aonga la tu ina alwa piula ma mato. Pe o leo ngana o lau taleni sosoni. I ekalesia manu. Malo whaftai. O tai ai lai le vaenga lea tawau mali. O ani mea o ngā mani manuia o lo ainga mai nao na po ua whaapine whaamawina ono o lau taleni mai le tua. O ani vaenga wa whaamanuia ai le tua I lo ainga I Samoa ia me se fo I atunu I fafo ono o lau taleni. Ua whaftai atu ua siatra mo le fisili mana I tele fisili. A whafafonga le atunu. Ua o se tangata sa o whatau salu. Whatau matamalu ia mango mea mo whapena. O lau taleni na ngā ina I o tua whawhine ia onga. Ia ma whai eise whale no nofo ina I o matua. Ia ma tausi eise o wainga. Ia ma whai e lo ma se o tōrua. Ia tausi e lo mai o tōrua ma se o whanau. Ia ma se o wainga e le whapitu tasia lau taleni na whapeo le na lo tōrua ma lau whanau. E lei e tau a whaina a mesina mea tausi e na I o matua no wola mai ai. O leo ngana lau taleni. Mo whai ai ni mea no nofo eise o wainga. Ia ma wai whaina I ta wale sosoni le ainga wale. Tau tuaina o se onu. Ia ma se o wainga. Ia ma e kalesia. Malo whawhitai. O leo te tau mau antu tawau mali. Wa te lelo sao I mea neo e kalesia. Whatuino e kalesia. Ia tau mawhainga o hall ma. Ia o le fesili mai to tele. Se fesili aku ko inga I taimi o le talavou pele I tau fo ilele. Tau la lata e isi na whaletua. Fo ilele po ni nai. Ia walanga na fo I taimi le. E lau fo isonga I miti ma le tūlanga fo I o le malosi ma le tūlanga nei. Ele tau sengi ai lau sila ma whapea e se pi o maa ia mai fo inga I wharekua ia ma nei tūlanga. E taimi e te whero rua I lau taleni. E mwhena saunua. Fitai a mo le whamasinonga. No whapea wai ta te leo o le mea le nā le ua tā o iai. E le se meo iai e le whapapanga le tunu. Ia o awa ia man tala sa awa tā musu hoi le lea. O ia nā le lua au sunga. Ai o io e. A le tele o tala tangata ia whai mai o tō fia se lau ni whanau ma tai tō lua ma. Ia laisi la whanga le tua. Na le lua ana ia usunga. O mea aloa ia. Patu, o mea aloa ia. Leo na o mea aloa ia te sau noa iai. Ia.
Okay. Au nisi mea le alo, ia le ila ke le io, ia i whamona mole siata, io i marwhano ano, io i au whafonga inga le atunu. Ia wa pei o le mea nā ne tupu, ta te au whai mai kakangi o ka wau, so le makua ke kali o whangau, ai le iwa ai ai. Mea le mole te apolo foi le no fon whao so foi le tai asona. Whai mai, so le kakangi so le ka ilo foi kala o skamalo foi le pale so le mangongo. E kukusa mara ukanga o vaku. O pale so ko kasia a ko se lau. Au nga le lua o sunga ko se fulu e se fanga. Ioi. Ia mar falo no va mai na tu no. Ioi. Ai mai se lau fenga anuenga o lo kuri vai mo lo kola. Io e asiaka. Lei o le wingo lo fa fesi. Ia sa no mai. O te masalo pe o e pe tonu foi au sunga pe a. Lei o le winga wa lai no o fesili. Leanga tasi le vaenga o le pa ai le to tele o le au lawi loa tangata ese lava o le lau te tau mawhai oto mai lau dua lalo. E mai se mea na tau tupu pe le tupu fo ia te o walanga afua i le tele o atu nuu ma no foanga wa e whero lua iai i lau taleni. Ia o isi au kai me o le siva wa se tata o la le siva. E ia le si au sa anga le nga whai kai muringu u yaso i o la kiki sa iai. Ia matua o atu ata maitai ua tapo ua uurau pea. Ia ua o atu lima i tūlanga e leo i loa atu le camera matu vaenga whapena e leo iei ni whaososonga whapena e uma e ngā e manga o ngai kangaka ia wala ngor matua au le lei o lausunga le umatua tulo wata le lunga le teimi fo i o lausonga i miki nga e mwhaina sau noa i le vaenga ia matua fo i o le pu o le whailia i fo le whakausi no siwa i le aso na ateni na le ieni ele ieni fale tikele lai o ienei o lai tanu ia le fautuloa foi lo tangutu ma le afi ia wa le teminana na wa masainga sa faia le na po le tuto tasia o yesto ina le o to filauma va ai le ia wa lua fo no la tu fai teminana no la tu ele vatas Atu lea ami momoa o le fua ai foi le tu potom se efi. Au pule stene le o fiela wia ma le lile o eki avanongo. Ia o le fua na tasi laso. A le fua le na la tuesto ina le o plata iwa o le tua o ai foi le o la Claudi. Wa o ia na sa tataita ia me o fafifianga. Mana ko inga wakure si mai ke rua ia mai. Io ia paro mara si vai ile afonga le fairinga fakausi ele yeso nganga wele la kuse se u mai ma fai ile la pea. Io ai ho pa mai to de winga ngala la kusinga fa fingi. Ai po le fia ia polangi winga ngalenga e la so winga foi ni va be caro fai singi kingi ai pole acha me wala so fo vai ai makere masangi eu be ase kingi mai o ia o ko chala pai ia o te fatu wai e pe o tu ainga lui tau na fo o le taleni ai me se o towia wala wi loa matulang fa bena o le lala na le no te tau fisili fo ilele pele ia isi taimi na tau alu ai lau ta milusanga pe ua tau whapea e se pe manga ia e fo ia ua tau ia langa le mani no ala le matore vai ele ia ini tūlanga whapena sa tasiana tatare mo le ala tūlanga fo i o le i malo fo i la ile i ati oi fo i le tamamatua me se fo i o le tūlanga i le taleni o le ase o lea mai le tele ma le ano ai o fale itu pia ta avatuia le upo fale itu wa o fale itu le pe le upo lau tele le fa nga ina mai le tele ma le ano ai o fale itu sa e fa foina ma e awai ai ma
O ai le tangata pitosili. O ai le tangata pitosili lava ona whaangalonga tāia te oe a olua to olua. O ai le tangata e whainga tāna whaangalo ia te oe I taimi o le tāleni lea. Varftai lawa siata. Tangata no whapea ai au whasidia I le mawhewa inga o tā ai. Wano o mai ta ai nei. I le whawhalinga sana ana na mai ai au e whaile au whaipese a pia. A whaise au esto ina leo whaulalo. Ia. A te ua. Wan watu role uso leo sumeo. Whai mai e manao mataurua. Watu role ia wale nei. Ko el watu male uso leo pad mamai. Ia latu lasta mo pad mamai. E latu e manao e tauna mato vaenga o le 3-star. Nata siala le mena mato oi masta mo pene o I tutuila. Ni mato valauria na fai tutuila na valauria ai mato. O le mea lana tupu. Sa o whapea o e sili le lile o pēdi a su meo. Au wetu e le ai. E sili a su meo. Tangata sili le I lau mato ruang. Wa o pili e le ai I o stama o e whaine no tau. Ese wano o mo e whai tau ese mane mia marisi a ri nana la tō. No mai leo tango ave whawhiwhianga kalisia pope I nei. E oi whaiwhawhiwhianga I Alaska. Wa Alaska. Sa o walu e whawaele kalisia la mo sasto. Ina leo e foi o mamai. Ato ina o le vavau a le amanave si ona wharitua. Tusa e te alatu tasi al wharsano. Alatu sa ili o le wharsanga la mo sa. So ele o mal wharsa me tisi. Ta whaifi au esto ina leo o e foi nei o manga. Ia. O la waru sola I a tunu nei. Ia pei foi no walu atu ina I Canada. Ma whitau e mastama leo tasi ai e. Pai ela na siau. Ia no la tu foi o sa ai I porkalama skamo ai eri. Ngā musio na fine. Ia. Ma le tele a foi o mena ta whalo rua I o le tama leo su meo. A mawheo ai. No o mai ai a wai, a watu fo I nā, I a mai nei. Ia. O paureo tangata leo te do pe o na whakasiri lau sunga a siata. E tutusa o manatu. A po foi au e su meo o maria o kikangi whakamaitiki ai ia maalieri. E tele kia hunga le kawa o su meo ai ia maalieri. Hunga le wai. Sa ene maka ngane ang whaine maa o ngā kamaitiki au e whai au ngā su meo. Ma kairo uru su meo le la au. Io. Io kere kia la ka su meo wa o la e ka pue whamangai. Ia ngō kange roi waka mai kiki o wa keita o wa e roto ngā ue kala o rele o e whape ngau I ngō le mea. A whape o le a whaia maka mai kiki ia ngō whaka mai kiki hoi. A o whawhaifi au hoi ia ngō whawhaifi au hoi. Io e whape nā le wingo le meo le. Ia wā le ori e le masangi mea ngā whake I koe whakama, koe whakoi inga, koe whakamai kiki. Io, pa o lau tā leni nā mai e le tua, le ngā ruenga whasosani e kānesia ma a whioanga ma whale mai, whale aonga. Ia mangai kamai association, poi ngā le pei o le matou malanga le nā mai e teine leo e moe langi ma I nei, e tau le au whai pesinisi laiti. Ia sa kapiteni e votatu tamana le kapiteni aunga la kapi. O ia foi nana tau la mua le matou polkalama na. Ano le sau ine te msalo e whape nei la whai ale matou polkalama na e whai lau tusestene le o sila. Malo. Malo whaktai. Ia. Ale tani atu le lau whawhisili a siata se o tuanga ne fo.
Alo whaapitai. Ia ono manatu fo o le tataimi walanga o tāwanoa. Ia o lea ua matua no vasili le tunu. A mai le la tu alalo. E wha mai o le a maneia ai wha a waua. Maua sfareile ma maua vanoa to whaia tawa mali i melea. O le a to be continue. To be continue isi vaenga o le tā. Ai ono le neia fiafi e no foi olo langa wa tu never fo ila fiafi. Ia o tau i Amerika. Ia o le melea. Ia la fo tu ia sau noanga fai. Umone dei la fo ia fiafi wa lela to Moses ia vanoa le vaia so fou. Ia ai tau runga mai e o le tina matua. Tau runga mai e o le tina matua le tā. Whaatara noanga ni nei vaenga o le fiafi a o whaafonga usi le tātou o tunu. Ia whawhekaya ia ke ore kuangange. Io e o kau kuangange aku lau whikalainga i le vai malai. A siata, me o ke le whangalo inga o e ka kua mawhitanga. Io e peia o e o so tuangane. Io e. Ai momoli atu o walo whanga i so tato tunu. Olo whafonga ma sila e po i o fonga ia e maise po ringo o se o to rua le na lotala noa. Io e. Ia wa o tama o madi ia ngamanga ngofo mai o ingo ia pekelo. Ia e momoli e tuaila whaatai le mamalu le au whengaluenga i le tau whaafonga ma to sila e po i le porkalama le sunga ia siata le mai malai. Ia e maise le au whengaluenga lau sunga na tamaita sa olo e insini aina le tato porkalama ia lo fatele atu. Io e. Ia whamania le tua i le tō ngā luenga, ia autu mai e le tua lo fonga siata. Kai. A wā le whasalauina o mea o lo tutupu manisi mea to e titi atu tupu. Mō le tato o tunu, whamania le o whenga luenga wā le lato turi vai i le tunu, ia maisi le whainga malo le whionga ia i le sauwhapito. Ia male fionga ile fonga fitalai male sunga ile taitai fono ia la oli o le mani toa a lofa tele at a mesel fonga fitalai ia e fasili mo oelo tuangane a lofa tele at lama io e a lofa po ia savia male vaenga ngau ia ma matabai ma kano faia kabai mo kalina nga kere ko vaia kamo idea o ia tamai a lofa tele at Yata, o se malo lunga lei, fai sa uno tumoe, ia le foi la fai la uno tumoe te a tars puton, o le tasi. Io e, ai olo fanga na, to e fei doai foi stai mo pe pinanga iai. Ia, ma moli fama. Ia tele po. Alo fa tele ia te o te matua. Ia o e foi il tina matua o e foi o le fafine. Va tu tu te tele mau tu taulangi. Ia. Aftai o se fa manuianga i lungo le tautai e ma le proklame ma le unanga le Blue TV. Ia lo fio mai me se fo io lau fa soa. Ia o le ata o le vai malu o le vai fofo. Ia awa ila to wolo ma fatia. Aga leile tu te te bro fiafi alo fatele atu fa so foina. Fa se fua siata. Fa se fua. Ida whenga nuenga. Ia, se fua ia. Ia. Ia, fa se fua. Ia, ole, ele ia se si ole champ. Ole tamaloa, ole champini lito ina. Champ, tu langa, ole ata, fa fianga. E te ai lo fia moe, e te ai fo ilo wita, e te le tau pule ni mea leanga, na o mea le lava e te tau pule ina. O leo te vai atu le, ele news lea le whama eina, i le toi minuti o le prokalame. O leo te vai atu. O lea e amai longa shea mai anisi, o te lopo le atoanga lea walanga i le imaua se, le talinga fo i o le, i unga o le reservinga o le whamasinonga o le pei o lo Sam. O le la lute vai tunga o lea shea mai pe fa pe sa o le vainga le shea mai le tangata ia te au ia le failo mai le tama ta ia Lise Marie ia walanga o ila to uma o lea fia le mata o pulea o lea e failo mai o le te ena ta wolunga to tato programa le ne fiafi o le te ena ia le tulanga o le pei o foi lea Samuelu, o le te ena le taimile nei. Lono winga. Ia, ina ia tali ai le telo visili pe fa pe fa maumonga sa o lea. Ia.
ua le kongi fo ifafo ma tolo ma te ena e vui Clarence Nelson ia lo no winga la wo fa wa ya le loka inga o Samuel ma loka I lava longo winga o Samuel o le aloka se o ka usanga fo ia po le alava se si tu o pata tu manisi o tulanga fa pena ai na o fa ilo atu ia pe afa pe o le tulanga le na le wata o joma yai ia anwar kanga kai e nei weekend ma mafau po le ale tulanga wa tupu ia tatou Samoa pe ia kasi le vaenga wa kau fo inga kidia e se tatu i fo ale o tu a me foi le fa pe o le amana i o tantu fatu i la tala le ai a fa yo sapela mai le tula fono ma nei me uma ai a fa o unga ia o le lo kala vale ma fa sa e fa masingo ma ia lo no winga o makua kala fa unga ale o ato tama papa e fo ia tu e fa ia tatu unga luenga ia ai fa ta dia ma fa taurunga I fa pena mo le silfia langa to tele ni si sala to fesiringia le vaenga le o le vai tu le share mai lunga e le Facebook kali tama ta yo lise lo share fo initial tato wa fans al tato to te yai tu langa wa le talia ma le manuia I wa le vanga reserve mai il fai unga a le atangia mai voi e le o talia ina e le fa msino ya voi Clarence Nelson ia le tala ina I tuor sunga ia Samuelu to a pele tai ma wole on sai ele o le unga le ai o te loe uma e nei mea ai amo uma le whainga malo le tūlanga o ni meo lawsuit tūlanga I ni sala tupe ma tūlanga o mawhapena e amo uma le whainga malo ma amo uma taxpayers ale tunu tuo pata tuo nei mea ai wane inga pe ai sailinga o le ameo tonu ia ai me se foi o le tūlanga o lo o mai ai le case lea Paule mea tau te fia ai. La o te tala le amanoa. Tua tu le tau saka fau, ina ia. Tele ni su enga ma maua le amanoa ma le panga noa e sa ili ai le tele. Ia, o mauma vaenga. Ia, e te tau wai ona maua le amio tonu na mta upuri nei. Tau runga le proklame le tau te ia nevanga na fiafi. Talo fatu le tamaya fe pulea I laki. E mafuta mai I melepone au sitalia. Ia, le sa mori melo faanga fo ia mesi runga le proklame. Ia, ma tatou malava. Nei vanga na fiafi a siata fale malu. A lofa tele mo outou. Soifua mai manuia.